مقاصدنا ويقضي حاجاتنا كب السلامة علينا وعلى أولادنا وبناتنا وأهلنا ومن أرنا بسوء من الجن والإنس حتى لا يستطيع يقربنا ويدخل إلينا بحق سورة الفاتحة وبحق سورة ياسين على هذه النية وكنة صالحة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم صدا ومن خلفهم صدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع ذكره وحوش الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أوصيناه بإمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب عليم قالوا طائركم معكم إن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم محتدون وما لي لا أعبد الذي فطراني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن الرحمن بدل لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخلوا الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كما حلقنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا ومنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملت أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض من أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالأرجون القديم لا شمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نريكم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيه من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله
قال الذين كفروا للذين آمنوا أنتم لو يشاء الله أدعما إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توشة ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إنا أصحاب الجنة اليوم في شغول فاكهون هم وأزواجهم في ظلال الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أحد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبيلا كثيرا أفلم تكونوا تأكلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم وما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه شيئا ما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر أخرج نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم أفضل الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله الموجود لا إله إلا الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة حق عليها نحيا وعليها نموت وعليها نبعث إن شاء الله تعالى من الآمين آمين لا إله إلا الله 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 إله إلا الله لا 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 إله إلا الله
لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله لا إله إلا الله 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 سيدنا محمد رسول الله اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم سبحان الله وبحمده 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 سبحان الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر يا الله 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 يا اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم
الفاتحة وآيات الكرسي الثلاثة من سورة الإخلاص إلى روح سنن صاحب الحضر المقام الحبيب علوي بن أحمد بحسين ووالد الحبيب أحمد بن علي بن أحمد بحسين وجميع مشايخنا الدين وجميع بني المشارق الأرض الأمر بها بأن الله يعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بركاتهم وأسرارهم أنوارهم علوم نفحاتهم في الدين الآخرة ووالدنا وأمواتنا وأموات المسلمين أجمعين أن الله توشاهم برحمة في رسول أكرم جرم برحمته وإلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. آمين. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء واسع كرسي السماوات والأرض ولا يؤوده ما هو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ بالفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات من شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. نستغفر الله العظيم نستغفر الله العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك فلك الحمد حتى ترضى لك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في النبيين وصل وسلم على سيدنا محمد في المرسلين وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين وصل وسلم على سيدنا محمد حتى ترث الأرض ومن عليها وأنت خير الوارثين. اللهم اجعل واوصل وتقبل توبه ما قرانا من القران العظيم وأهللنا من لا اله الا الله مسبحنا سبحان الله بحمده وما صلينا على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في هذا البيت وفي هذا المجلس المبارك هديه منا واصله ورحمه نازله وبركه شامله وصدقه متقبله نقدمها نهديها الى حضره سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرتنا سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وذريته واهل بيته ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وآلهم والصحابة أجمعين وجميع عباد الله الصالحين ثم نهدي إلى رسلنا المهدي الله أحمد بن عيسى وسنن الوالد رفيق المقدام بن علي بعض رسولهم ثم إلى رسلنا الشيخ قدر الجلاني والحبيب عبد الرحمن بن نصر جابر عبد الله نبل الحداد صاحب رتب بشار ثم إلى أرواح الحبيب أحمد بن حسن الحبشي والحبيب الحبيب أحمد بن حميد الكال الحبيب حسن بن الرحمن باسر الحبيب حسين بن بكر الحبشي والحبيب علي بن شعسقة ثم إلى الحبيب محمد بن أحمد الصالح الحبشي ثم إلى رسول الوالد أحمد بن البين أحمد باسر ثم إلى روح بابا صالح من محمد الحبشي وبابا زهرة من محمد بن شهاب وهباب شفاء من أكل المنور وخباب نعمة بن محمد بن شهاب وسليم وفرحم ثم إلى روح أخينا ساحل بن أحمد بن البين وحسين وأخينا عثمان بن محمد بن علي بن حسين ثم لا أخينا علي بن أحمد السقاء أن الله يغفر لهم ويرحمهم من الدابة رحمة ثم لا والدتي السلبية بنت محمد عني وجدي مدعني وجدتي عيسى وأوصل وأنفرهم الله يغفر لهم ويرحمهم ويسلم الجنة برحمته ثم إلى أرواح متقدمين في هذه الأرض ثم إلى رجم سادة نسفية المحققين والعلماء العاملين وأولياء كأني أجمع من مشارق الأرض إلى مغاربها برها برسولهم ثم إلى أرواح المتقدمين في هذه الحارة وفي هذه الولاية بأن الله يغفر لهم ويرحمهم ويسكن الجنة برحمته ثم إلى جميع ساداتنا البعلوية جمعين خصوصا الرحال إلى صاحب المقام والحبيب علوي بن أحمد محمد بن حسين أن الله يغفر له ويرحمه ويسكن الجنة برحمته ثم إلى أرواح لمن اجتمعنا هنا بسببهم أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويسكن الجنة برحمته والدنا ووالديهم خاصة جميع أمتنا وأمة المسلمين عامة أوصل اللهم ثواب ذلك منا إليهم وثم إلى روح ياسيمة بنت محمد ياسين ومحمد إدريس
Nanang bin Munir, anallaha yaghfir lahum wa yarhamhum wa yashfihum bi rahmatihi. ثم إلى جميع سادتنا الصوفية المحققين والعلماء الأجمعين مشارق الأرض لما غرب بها برها ورسولهم ثم أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويشفيهم برحمته والدينا والدائم خاصة جميع أمتنا وأمة المسلمين عامة أوصل اللهم ثواب ذلك منا إليهم اللهم اجعلهم نورا يسعى ويتلألأ بين أيديهم اللهم اجعل فككا له من النار نجاة له من النار وعتقا له من النار وسترا له من النار براءة لهم من العذاب اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافنا واعف عنهم وجمعنا وإياهم في دار كرامتك ومستقر رحمتك ومحل أوليائك مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله كفى بالله عليما ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك رجاء عندنا من أعمالنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السر الفاتحة. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wasallam alhamdulillahi rabbil alamin. Apa? اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلوات الله تغشى أشرف الرسل العطائف وتعم الآل جمعا ما بدا نور الكواكب الله تغشى أشرف الرسل وتأم الآل جمعا ما بدا نور الكواكب أكمل السعد علينا والهنا من كل
ولنا البشرى بسعد جاءنا من خير واهب صلوات الله تغشى أشرف الرسل العطائب وتعم الآل جمعا ما بدا نور الكواكب قد تجلى بالمشارق والمغارب مرحبا أهلا وسهلا بك يا خير الحبائب صلوات الله تغشى أشرف الرسل العطائب وتعم الآل جمعا ما بدا نور الكواكب أهلا بشمس خافيت فيها الكواكب مرحبا أهلا بشمس قد محت كل الغياهب صلوات الله تغشى أشرف الرسل العطائب وتعم الآل جمعا ما بدا نور الكواكب يا شريف الأصل لدنا بك في كل النوائب أنت ملجأ كل عاص أنت مأوى كل تائب صلوات الله تغشى أشرف الرسل العطائب وتعم الآل جمعا ما بدا نور الكواكب جئت من أصل أصيل حل في أعلى الدوائب من قصي واللؤي باذخ المجد بن غالب صلوات الله تغشى أشرف الرسل العطائب وتعم الآل جمعا ما بدا نور الكواكب مجدك فخرا في رفيعة المراتب لا برحنا في سرور بك يا علي المناقب صلوات الله تغشى أشرف الرسل العطائب وتعم الآل جمعا ما بدا نور فلكم الكواكب يوم وجودك ظهرت فينا عجائب
بشرتنا بالعطايا والأمان والرغائب صلوات الله تغشى أشرف الرسل العطايب وتعم الآل جمعان ما بدا نور الكواكب قد شربنا من صفنا بك من أحلى المشارب فلرب الحمد حمدا جل أن يحصيه حاسب صلوات الله تغشى أشرف الرسل الأطايب وتعم الآل جمعان ما بدا نور الكواكب وله الشكر على ما قد حبنا من مواهب يا كريما يا رحيما جد وعجل بالمطالب صلوات الله تغشى أشرف الرسل الأطايب وتعم الآل جمعان ما بدا نور الكواكب توجهنا نحو بابك ما رجع من ذاك خائب واغفر ذنب عبدك غدت نحوك تائب صلوات الله تغشى أشرف الرسل الأطايب وتعم الآل جمعان ما بدا نور الكواكب اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله ربي عقبل علينا مرحبا بالربي ربي عنا ذكر من جاه رضى الله وسيء المصطفى زين أكرم بل وأول شفيع فاسمع دعانا يا ربنا يا سميع ربي عقبل علينا
به ربي حسنا كالغوي المني يا سيد الرسل ذا الحسن زهير البديع بك التوسل إلى المولى العلي سرير ربي عقب فاسمع دعانا به يا ربنا يا ربي نظرت أمام حبيب الجميع أصلح لهم شأنهم ولهم يا سميع بجاه طه ومن قد حل أرض البقيع خصوص نور سرائر والدوال الوجيه ربي اقبل علينا مرحبا بالربيع ربيعنا ذكر من جاء ولد الله وسيع المصطفى زين أكرم بل وأول شفيع فاسمع دعانا به يا ربنا يا البدعة طاهرة ذات المقام الرفيع وكل عمل بشرعه كمستقيم مدين عجل بكشف بلاوى كل أمر جميل بهم رب عاجل بالإجابة سريع ربي عقبل علينا مرحبا بالربيع ربيعنا ذكر من جاء ولد الله وسيع المصطفى زين أكرم بل وأول شفيع فاسمع دعانا به يا ربنا يا سميع اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الفاتحة القراءة استبدال الإمام حبيب علي محمد حسين الحلبي بأن الله داخل نياتي ونياتي بأعمالنا محمد بأن الله جعلنا من المتقين ثابتا على قدم قويم في صحبة الرسول الكريم ويدخلنا في حزب أهل الله المفلحين ويمن بالشفاء واغفر لنا وخاصة والإخوان المسلمين عامة ويجعلنا من الراضين المرضين هادين المهديين ومن حضر هذا الجمع يكتب الله من المتقين الصالحين وأن الله يحيي القلوب بما أحيا به قلوب العارفين ويكتبنا في ديوان عباده المتقين ويثبت قلوبنا وألسنتنا على ذكره ومحبته صلى الله عليه وسلم بأن الله يبلغ مقاصدنا ومقاصد مشايخنا ويختم لنا بالحسنى في خير ولطف وعافية وعلى هدينا وفي كل نية صالحة وإلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة.
يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد أشرف بدر في الكون أشراق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد أكرم داء يدعو إلى الحق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد المصطفى الصادق المصدق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد أهل الورى منطقا وأسداق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد أفضل من بالتقى تحقق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد من بالسخاء والوفاء تخلق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد واجمع من الشمل ما تفرق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد واصلح وسهل ما قد تعوق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد وافتح من الخير كل مغلق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد وآله ومن بالنبي تعلق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد وآله ومن للحبيب يعشاق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد ومن بحبل النبي توثق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك السلام عليك عتق الأتقياء السلام عليك السلام عليك الأتقياء السلام عليك السلام عليك عصف العصفياء السلام عليك السلام عليك عصف العصفياء السلام عليك السلام عليك طه يا طبيبي السلام عليك السلام عليك طه يا طبيبي السلام عليك على المشفع في القيامة صلى الله عليه السلام عليك زين الأنبياء السلام
الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله القوي سلطانه الواضح برهانه المبسوط في الوجود كرمه وإحسانه. تعالى مجده وعظم شانه خلق الخلق لحكمة وطوى عليها علمه وبسط عليهم من فائض المنة ما جرت به في أقداره القسمة. صلى الله عليه فأرسل إليهم أشرف خلقه وأجل عبيده رحمة تعلقت إرادته الأزلية بخلق هذا العبد المحبوب فانتشرت آثار شرفه في عوالم الشهادة والغيوب. فما جل هذا المن الذي تقرم به المنان وما أعظم هذا الفضل الذي برز من حضرة الإحسان. صورة كاملا ظهرت في هيكل محمود فتعطرت بوجودها أكناف الوجود وطرزت برد العوالم بطراز التكريم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. صلى الله عليه. تجلى الحق في عالم قدسه الواسع تجليا قضى بانتشار فضله في القريب والشاسع. صلى الله عليه. فله الحمد الذي لا تنحصر أفراده بتعداد ولا يمل تكراره بكثرة ترداد. حيث أبرز من عالم الإمكان صورة هذا الإنسان ليتشرف بوجوده الثقلان وتنتشر أسراره في الأكوان. فما من سر اتصل به قلب منيب إلا من سوابغ فضل الله على هذا الحبيب. يا لقلب سروره قد توالى بحبيب أما الآن ما نوالا. يا لقلبي سروره قد توالى بحبيب
الأنام أبغته العيون فيما اجتلته بشرا كاملا يزيح الضلال يا لقلبي سرورك توالى بحبيب أما الأنام من فوق علم ما قد رأته رفعة في شؤونه وكمالا يا قلبي سرورك توالى بحبيب أما الأنام نوالا. فسبحان الذي أبرز من حضرة الامتنان ما يعجز عن وصفه اللسان ويحار في تعقل معانيه الجنان انتشر منه في عالم البطون والظهور ما ملأ الوجود الخلق ينور فتبارك الله من إله كريم بشرتنا آياته في الذكر الحكيم ببشارة لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فمن فاجأته هذه البشارة وتلقاها بقلب سليم فقد هدي إلى صراط مستقيم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة يعرب بها اللسان عما تضمنه الجنان من التصديق بها والإذعان تثبت بها في الصدور من الإيمان قواعده وتلوه على أهل اليقين من سر ذلك الإذعان والتصديق شواهده. صلى الله عليه. وأشهد أن سيدنا محمدًا العبد الصادق في قوله وفعله والمبلغ عن الله ما أمره بتبليغه لخلقه من فرضه ونفله. صلى الله عليه. عبد أرسله الله للعالمين بشيرا ونذيرا فبلغ الرسالة وأدى الأمانة وهدى الله به من الأمة بشرا كثيرا. صلى الله عليه. فكان في ظلمة الجهل للمستبصرين سراجا وقمرا منيرا. صلى الله عليه. فما أعظمها من منة تكرم الله بها على البشر وما أوسعها من نعمة انتشر سرها في البحر والبر. صلى الله عليه. اللهم صل وسلم بأجل الصلوات وأجمعها وأزكى التحيات وأوسعها على هذا العبد الذي وفى بحق العبودية وبرز فيها في خلعة الكمال وقام بحق الربوبية في مواطن الخدمة لله وأقبل عليه إقبال صلاة يتصل بها روح المصلي عليه به
فينبسط في قلبه نور سر تعلقه به وحبه، ويكتب بها بعناية الله في حزبه. وعلى آله وصحبه الذين ارتقوا صحوة المجد بقربه، وتفيأوا ظلال الشرف الأصلي بوده وحبه. ما عطر الأكوان بنشر ذكراهم نسيم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. أما بعد، فلما تعلقت إرادة الله في العلم القديم بظهور أسرار التخصيص للبشر الكريم بالتقديم والتكريم، نفذت القدرة الباهرة بالنعمة الواسعة والمنة الغامرة، فانفلقت بيضة التصوير في العالم المترك الكبير عن جمال مشهود بالعين، حاول لوصف الكمال المتلك وحسن التام والزين، فتنكل ذلك الجمال الميمون في الأصلاب الكريمة والبطون، فما من صلب ضم إلا وتمت عليه من الله النعمة، فهو القمر التام الذي يتنقل في بروجه ليتشرف به موطن استقراره وموضع خروجه. وقد قضت الأقدار الأزلية بما قضت، وأظهرت من سر هذا النور ما أظهرت، وخصصت به من خصصت، فكان مستقره في الأسلاب الفاخرة والأرحام الشريفة الطاهرة، حتى برز في عالم الشهادة بشرا لا كالبشر صلى الله عليه وسلم، ونورا حير الأفكار ظهوره وبهر، فتعلقت همة الراقم لهذه الحروب بأن يركم في هذا القرطاس ما هو لديه من عجائب ذلك النور معروف، صلى الله عليه. وإن كانت الألسن لا تفي بعشر معشار أوصاف ذلك الموصوف تشويقا للسامعين من خواص المؤمنين، وترويحا للمتعلقين بهذا النور المبين. وإلا فأنا تعرب الأكلام عن شؤون خير الأنام، ولكن هزني إلى تدوين ما حفظته من سير أشرف المخلوقين، وما أكرمه الله به في مولده من الفضل الذي عم العالمين. وبكيت رايته في الكون منشورة على مر الأيام والشهور والسنين، داعي التعلق بهذه الحضرة الكريمة، ولاعج تشوق إلى سماء أوصافها العظيمة، ولعل الله ينفع به المتكلم والسامع، فيدخلان في شفاعة هذا النبي الشافع، ويتروحان بروح ذلك النعيم. اللهم صل وسلم أشرف صلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. ولد المشرف في ربيع الأول، والقلب يخفاك والكواكب تنجلي. ولد المشرف في ربيع الأول، والقلب يخفاك والكواكب تنجلي. والقلب يخفاك
والكواكب تنجلي ولد المشرف في ربيع الأول والقلب يخفى والكواكب تنجلي ولد المشرف في ربيع الأول والقلب يخفى والكواكب تنجلي والقلب يخفى والكواكب تنجلي يا نفس نلت المنى فاستبشري واتنا يا نفس نلت المنى فاستبشري واتنا هذا الحبيب وهذا ختم الرسل هذا الحبيب وهذا ختم الرسل والقلب يخفاك والكواكب تنجلي ولد المشرف في ربيع الأول والقلب يخفى والكواكب تنجلي ولد المشرف في ربيع الأول والقلب يخفى والكواكب تنجلي والقلب يخفى والكواكب تنجلي وتأكل آمنة رأيت جملا وتأكل آمنة رأيت جملا كالبدر في ليلة يلوح وينجلي كالبدر في ليلة يلوح وينجلي والقلب يخفى والكواكب تنجلي ولد المشرف في ربيع الأول والقلب يخفى والكواكب تنجلي ولد المشرف في ربيع الأول والقلب يخفى والكواكب تنجلي والقلب يخفى والكواكب تنجلي هذا الذي جعل الأنجار مانحة هذا الذي جعل الأنجار مانحة فمج فيه فصار الماء كالعسل فمج فيه فصار الماء كالعسل والقلب يخفى والكواكب تنجلي ولد المشرف في ربيع الأول والقلب يخفى والكواكب تنجلي ولد المشرف في ربيع
فلاحت الأطيار في صوت عالي والقلب يخفق والكواكب تنجلي ولد المشرف في ربيع الأول والقلب يتفاك والكواكب تنجلي ولد المشرف في ربيع الأول والقلب يتفاك والكواكب تنجلي والقلب يتفاك والكواكب تنجلي. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. وقد آن للقلم أن يهبط ما حركته فيه الأنامل مما استفاده الفهم من صفات هذا العبد المحبوب الكامل وشمائله التي هي أحسن الشمائل. وهنا حسن نثبت ما بلغ إلينا في شأن هذا الحبيب من أحبار وآثار ليتشرف بكتابته القلم والقرطاس وتتنزح في حداك الأسماء والأبصار. وقد بلغنا في الأحاديث المشهورة أن أول شيء خلق الله والنور موضع في هذه الصورة. فنور هذا الحبيب أول مخلوق برز في العالم ومنه تفرع الوجود حلقا بعد حلق فيما حدث وما تقادم. وقد أخرج عبد الرزاق بسناده عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قال: قلت يا رسول الله بأبي وأمي وأخبرني عن أول شيء خلق الله قبل الأشياء. قال: يا جابر إن الله خلق قبل الأشياء نور نبيك محمد صلى الله عليه وسلم من نوره. وقد ورد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كنت أول النبيين في الخلق وآخرهم في البعث. صلى الله عليه. وقد تعددت الرواية بأنه أول خلق الوجود وأشرفهم مولودا. ولما كانت السعادة الأبدية لها ملاحظة خفية اختصت من شاءت من البرية بكمال الخصوصية. استودعت هذا النور المبين أصلاب وبطون من شرفته من العالمين. فتنقل هذا النور من صلب آدم ونوح وإبراهيم حتى أوصلته يد العلم القديم إلى من خصصته بالتكريم أبيه الكريم عبد الله بن عبد المطلب ذي القدر العظيم وأمه التي هي في المخاوف آمنة السيدة الكريمة آمنة. فتلقاه صلب عبد الله فألقاه إلى بطنها وضمته أحشاؤها بمعونة الله محافظة على حق هذه الدرة وصونها. وحملته برعاية الله كما ورد عنها حملا خفيفا لا تجد له ثقلا ولا تشكو منه ألما ولا عللا. حتى مر شهر بعد شهر من حمله وقرب وقت بروزه إلى عالم الشهادة لتنبسط على أهل هذا العالم فيوضات فضله وتنتشر فيه آثار مجده الصميم. اللهم صل وسلم أشرف صلاة وتسليم
على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه صلى الله عليه. ومنذ علقت به هذه الدرة المكنونة والجوهرة المسونة والكون كله يسبه ويمسي في سرور وابتهاج الله عليه. بقرب ظهور إسراق هذا السراج والعيون متشوفة إلى بروزه متشوقة إلى التقاط جواهر كنوزه صلى الله عليه. وكل دابة لقريش نطقت بفصيح العبارة معلنة بكمال البشارة وما من حامل حملت في ذلك العام إلا أتت في حملها بغلام من بركات وسعادة هذا الإمام صلى الله عليه. ولم تزل الأرض والسماوات متدمحة بإثر الفرائض بملاقاة أشرف البريات وبروده من عالم الخفاء إلى عالم الظهور بعد تنقله في البطون والزهور. وأظهر الله في الوجود بهجة التكريم وبسط في العالم الكبير مائدة التشريف والتعظيم ببروز هذا البشر الكريم. اللهم صل وسلم شرف الصلاة والتسليم يا ربنا يا ربنا انصر لنا جيوشنا أيدهم بقوة على اليهود المعتدين. يا ربنا يا ربنا انصر لنا جيوشنا أيدهم بقوة على اليهود المعتدين. يا رب دمر اليهود الناكثين للعهود وارسل عذابا دائما على الطغاة الظالمين. يا ربنا يا ربنا انصر لنا جيوشنا أيدهم بقوة على اليهود المعتدين. يا ربنا بالمصطفى وآله أهل الوفاء فرج بهم كروبنا وارحم. يا ربنا انصر لنا جيوشنا أيدهم بقوة على اليهود المعتدين. وبعلي المرتضى جد يا إلهي بالرضا وبخديجة الكبرى ارحم صغار المؤمنين. يا ربنا يا ربنا انصر لنا جيوشنا أيدهم بقوة على اليهود المعتدين. وبفاطمة بنت الرسول جد يا إلهي بالقبول وبالحسن ثم الحسين سلكت به الظالمين. يا ربنا يا ربنا انصر لنا جيوشنا
أيدهم بقوة على اليهود المعتدين بهم يا ربنا سلكت رد حقنا وما أضانا من بلاد يا مجيب السائلين يا ربنا يا ربنا انصر لنا جيوشنا أيدهم بقوة على اليهود المعتدين بهم يا ربنا سلكت رد حقنا وما أضانا من بلاد يا مجيب السائلين يا ربنا يا ربنا انصر لنا جيوشنا أيدهم بقوة على اليهود المعتدين بارك عليه وعلى آله وصحبه اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه صلى الله وحين قرب أوان وضع هذا الحبيب أعلنت السماوات والأرضون ومن فيهن بالترحيب وأمطار الجود الإلهي على أهل الوجود تثج وألسنة الملائكة بالتبشير للعالمين تعيد سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر والقدر كشف القناع هذا المستور ليبرز نوره كاملا في عالم الظهور نورا فاق كل نور وأنفذ الحق حكما على من أتم الله عليه النعمة من خواص الأمة أن يحضر عند وضعه أمة تأنيسا لجنابها المسعود ومشاركة لها في هذا السماط الممدود صلى الله عليه وحضرت بتوفيق الله سيدة مريم والسيدة آسيا ومعهما من الحور العين من قسم الله له من الشرف بالقسمة الوافية صلى الله بعد عليه الوقت الذي رتب الله على حضوره وجود هذا المولود فانفلق صبح الكمال من النور عن عمود وبرز الحامد مذعنا لله بالتعظيم والسجود صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرجين يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرجين رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان سلام عليك يا رفيع الشان والدرجين ويا البدر علينا بنسانية الوداع وجب الشكر علينا بدا لله طلع البدر علينا من ثنيات الوداع
يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أشرق الكون بهجان بوجود المصطفى أحمد ولأهل الكون أنس وسرور قد جلد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك فاضربوا يا هلال مثاني فهزار اليوم لغرد واستضيعوا بجبال فقد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك كان البشرى بسعد مستمر ليس ينفد حيث أعطينا عطاء جماع البحر المعبد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك بكل حمد جل يحصره العن الله ذهب بوجود المصطفى الهادي محمد صلى الله عليه يا نبي صلى الله عليك يا نبي الله يا جد الحسن والحسين صلى الله عليك يا نبي مرحبا يا مرحبا يا نور العين مرحبا جد الحسين والحسن مرحبا مرحبا يا مرحبا يا نور عيني مرحبا جد الحسين
مرحبا مرحبا بك إنا بك نسعد مرحبا 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 يا مرحبا يا نور عيني مرحبا جد الحسيني مرحبا مرحبا يا إلهي يا الله جد وبلغ كل مقصد يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله واهدنا نهج السبيل يا الله كي به نسعد ونرشد يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله ربي بلغنا بجاهه في جواره خير مقعد أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا صلاة الله تغشى أشرف الرسل لمحمد أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا تب علينا يا تواب تب علينا وارحمنا وانظر إلينا وارحمنا وانظر إلينا يا تواب تب علينا يا تواب تب علينا وارحمنا وانظر إلينا وارحمنا وانظر إلينا وصلاة الله تغشى أشرف الرسل محمد وسلام مستمر كل حين يتجدد يا تواب تب علينا يا تواب تب علينا وارحمنا وانظر إلينا وارحمنا وانظر إلينا صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masyarul habaib wal hadirin, di hadapan kita ada dua anak perempuan yang insyaallah kita akan resmikan namanya, yang mana nama tersebut telah dimupakati oleh kedua orang tuanya dan keluarga besarnya dengan nama yang baik sesuai apa yang dianjurkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innakum tud'auna fi yaumil qiyamah bi asma'ikum wa bi asma'i abaikum fa ahsinu asma'akum. Alhamdulillah, nama anak perempuan yang pertama yaitu Bintul Maimunah Khadijah Humairah binti Abdus Sufyan. Yang kedua Bintul Maimunah Khadijah Abidah binti Abdul Hadi. Semoga kedua anak tersebut menjadi anak yang salehah, taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah, berbakti kepada kedua orang tuanya, bermanfaat, berguna bagi agamanya, nusa dan bangsanya. Ala hadinnya wa qiniya sallallahu wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Bismillahil Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma barik lana fi auladina wa banatina wa la tadurruhum wa waffiqhum li ta'atika warzuqna birrahum. Haqqi rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. ولقد اتصف صلى الله عليه وسلم من محاسن الأخلاق بما تضيق عن كتابته البطون الأوراق. كان صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا وخلقا وأولهم إلى مكارم الأخلاق سبقا وأوساهم بالمؤمنين حلما ورفقا برا رؤوفا لا يقول ولا يفعل إلا معروفا له الخلق السهل واللفظ المحتوي على المعنى الجازم إذا دعاه المسكين إجابه إجابة معجلة وهو الأب الشفيق الرحيم باليتيم والأرملة وله مع شهولة أخلاقه الحيبة القوية التي ترتعد منها ورائس الأقوياء من البرية ومن نشرته به الطاعة الطرق والمنازل وبأرف ذكر التطيبات المجالس والمحافل وهو صلى الله عليه وسلم جميع الصفات الكمالية والمنفرد في خلقه وخلق بأشرف الحسوسية فما من خلق في البرية محمود إلا وهو مطلقا عن زين الوجود. أجملت في وصفه الحبيب وشأنه وله العلا في مجده ومكانه. أوصاف إذ انقطع على مجدها أخذت على نجم السحاب بإنانه. وقد انبسط الكلم في تدوين ما أفاده العلم من وقاء مولد النبي الكريم وحكاية ما أكرم الله به هذا العبد المقرب من التقريب والتعظيم والخلق العظيم. وحسن مني أن أمسك أعنة الأكلام في هذا المقام وأقرأ السلام على سيد الأنام. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها الله وبركاته. وبذلك يحسن ختم الكما يحسن تقديم وعليه أفضل الصلاة والتسليم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amin. ولما نظم الفكر من درر الأوصاف المحمدية عقودا توجهت إلى الله متوسلا بسيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يجعل سعيي فيه مشكورا وفعلي فيه محمودا وأن يكتب عملي في الأعمال المقبولة وتوجهي في التوجهات الخالصة والصلات الموصولة. اللهم يا من إليه تتوجه الآمال فتعود ظافرة وعلى باب عزته تحط الرحال فتغشاها منه الفيوضات الغامرة. نتوجه إليك بأشرف الوسائل لديك سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي عمت رسالته العالمين. أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة مستودعي أمانتك وحفيظ سرك وحامل راية دعوتك الشاملة الأب الأكبر المحبوب لك والمخصص بالشرف الأبخر في كل موطن من مواطن القرب ومظهر قاسم إمدادك في عبادك وساقي كؤوس إرشادك لأهل ودادك سيد الكونين وأشرف الثقلين العبد المحبوب الخالص المخصوص منك بأجل الخصائص. آمين. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وأهل حضرة اقترابه من أحبابه. آمين. اللهم إنا نقدم إليك جاه هذا النبي الكريم ونتوسل إليك بشرف مقامه العظيم أن تلاحظنا في حركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك وأن تحفظنا في جميع أطوارنا وتقلباتنا بجميل رعايتك وحسين وقايتك. آمين. وأن تبلغنا من شرف القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية آمالنا وتتقبل منا ما تحركنا فيه من نياتنا وأعمالنا وتجعلنا في حضرة هذا الحبيب من الحاضرين وفي طرائق اتباعه من السالكين ولحقك وحقه من المؤدين ولعهدك من الحافظين. اللهم إن لنا أطماعا في رحمتك الخاصة فلا تحرمنا وذنونا جميلة هي وسيلتنا إليك فلا تخيبنا. آمنا بك وبرسولك وما جاء به من الدين وتوجهنا به إليك مستشفعين أن تقابل المذنب منا بالغفران والسائل بما سأل والمؤمل بما أمل. آمين. وأن تجعلنا ممن نصر هذا الحبيب ووازره ووالاه وظاهره وعم ببركته وشريف وجهته أولادنا ووالدينا وأهل قطرنا ووادينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات. وأدم راية الدين القويم في جميع الأقطار منشورة ومعالم الإسلام والإيمان بأهلها معمورة معنى وصورة
واكشف اللهم كربة المكروبين واقضي دين المدينين واغفر للمذنبين وتقبل توبة التائبين وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين واكفي شر المعتدين والظالمين وابسط العدل بولاة الحق في جميع النواحي والأقطار وأيدهم بتأييد من عندك نصر على المعاندين من المنافقين والكفار واجعلنا يا ربي في الحسن الحسين من جميع البلايا واجعلنا يا ربي في الحسن الحسين من جميع البلايا واجعلنا يا ربي في الحسن الحسين من جميع البلايا وفي الحرز المكين من الذنوب والخطايا وأدمنا في العمل بطاعتك والصدق في خدمتك قائمين وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين واختم لنا منك بخير أجمعين وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجسام والأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة. رب تقبل منا إنك أنت الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم الحمد لله رب العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi bab rahmatillah adada ma fi amillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واهد قلبي وسدد لساني بحقي وبجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أما بعد. معاشر الحبائب والآباء والأساتذة والحاضرين رحماني ورحمكم الله. Para tetamu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang insyaallah kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, alhamdulillah, tsumma alhamdulillah. Bersyukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala di malam hari yang berbahagia ini, di malam hari yang penuh dengan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita diberikan kesempatan untuk hadir bersama-sama dalam rangka memperingati hari kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang pada malam hari ini malam iftitah daripada rangkaian majelis Maulid Arba'in 40 malam yang akan kita laksanakan. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita berada di rumah salah satu wali min auliyaillah, yakni Al-Habib Alwi bin Ahmad Bahsin. Mudah-mudahan hadirnya kita pada malam hari ini di awal pembukaan daripada Maulid Arba'in ini, Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik dan hidayah, rahmat dan ampunan kepada kita, dan memberikan kekuatan kepada kita untuk bersama-sama memeriahkan hadir dalam rangka memperingati hari kelahiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabat-sahabat beliau. Sambil kita duduk, sambil kita mendengar, sambil pula lisan kita bersalawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Ma'asyiral hadirin rahimani wa rahimakumullah.
izinkan kami selaku panitia Majelis Maulid Arba'in mengucapkan ahlan wa sahlan wa marhaban kepada antum semua daripada tetamu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang telah hadir pada malam hari ini untuk sama-sama meramaikan dalam rangkaian iftitah Maulid Arba'in. Ma'asyiral hadirin rahimani wa rahimakumullah, sebagaimana biasanya sebelum kita mendengar kata sambutan dan juga managib daripada Al-Habib Alwi bin Ahmad Bahsin, kemudian dilanjutkan dengan Ma'itul Hasanah, kami akan mengumumkan beberapa peringatan Maulid untuk malam-malam berikutnya. Untuk malam besok, malam yang kedua, rangkaian Maulid Arba'in akan diadakan di rumah Sayyid Al-Habib Al-Imam Abdullah bin Idrus bin Syahab di kampung Sungai Bayas. Kemudian untuk malam ketiga peringatan Maulid akan diadakan di rumah Al-Imam Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Habsyi di kampung BBC 12 Ulu. Demikianlah beberapa pengumuman untuk peringatan Maulid pada malam-malam berikutnya. Masyaallah hadirin rahimani wa rahimakumullah, mari sama-sama kita dengarkan kata sambutan. Yang pertama akan disampaikan oleh Ketua Rabita Alawiyah DPC Palembang, akan disampaikan oleh Fadilatul Ustaz Al-Habib Abdurrahman bin Hasan Al-Habsyi. Kemudian dilanjutkan kata sambutan yang kedua oleh pembina Majelis Maulid Arba'in Al-Ustaz Al-Habib Umar bin Alwi bin Syahab, dan kemudian Al-Habib Umar bin Alwi Asgab. Terlalu semangat, sallu ala Nabi. Kemudian pembacaan managib Al-Habib Alwi bin Ahmad Bahsin akan langsung disampaikan oleh cucu beliau, yaitu As-Sayyid Al-Fadil Sagab bin Ahmad bin Alwi bin Ahmad Bahsin. Kemudian kita lanjutkan dengan Ma'itul Hasanah yang akan disampaikan tamu kita dari Jakarta yang ditunggu-tunggu, yaitu Al-Habib Al-Ustaz Hanif bin Abdurrahman Al-Attas. Beliau adalah menantu imam besar kita Al-Habib Muhammad Rizik bin Syahab. Mudah-mudahan kita semua diberikan kemuliaan untuk mendapatkan keberkahan pada malam hari ini. Amin ya rabbal alamin. Mari sama-sama kita dengarkan kata sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Ustaz Abdurrahman bin Hasan Al-Habsyi selaku Ketua Rabita Alawiyah DPC Palembang. Fa'alaihi falyatafaddal mashkura. Sallallahu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad an-nabiyil kamil wa ala alihi kama la nihayata li kamalika wa adada kamalih, amma ba'd. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para habaib, para asatid, kiai, segenap umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang hadir di malam hari pembukaan atau iftitah Maulid Arba'in. Begitu semangatnya kita hadir, begitu bahagianya kita berkumpul untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sudah pasti kehadiran kita membawa niat-niat yang luar biasa, terutama para guru-guru kita yang hadir di tempat ini. Mereka wasilah kita untuk terhubung kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena yang hadir di tempat ini baik itu habaib maupun kiai, asatid, muallim, mereka mendapatkan sambungan dari guru-guru mereka, dari guru sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tanpa ragu lagi kita di malam hari ini mendapatkan ikatan yang kuat untuk mendapatkan syafaatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Dan mungkin ini tidak berpanjang lebar karena kita setiap tahun mengadakan maulid. Setiap tahun kita berkumpul. Bahkan tidak ada yang mungkin di antara kita undangan dikirimkan di rumah masing-masing. Kita hanya cukup tahu di media sosial bahwa malam ini pembukaan Maulid Arba'in di rumah salah satu wali min auliyaillah yang kita kenal di zaman beliau disebut dengan muallim. Muallim Nang. Di Palembang terbiasa para guru di zaman itu senang dipanggil dengan sebutan muallim. Baik itu dari habaib maupun dari para kiai yang mungkin kita panggil sekarang ini. Di zaman beliau muallim Nang, murid beliau ada muallim Zamzam. Ada juga di antara guru-guru yang hadir di tempat ini adalah muallim Umar. Mereka tidak membanggakan diri, tapi mereka mencontohkan inilah zuriyah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah pewaris Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengajarkan akhlak kepada kita. Insyaallah barokah di malam hari ini dari Sohibul Bait Al Habib Alwi bin Ahmad Bahsin atau dikenal dengan Muallim Nang. Masa-masa guru-guru kita yang di hadapan kita ini yang dipanggil dengan Muallim Nang di Palembang ini, guru di zaman itu dipanggil muallim, dan zaman kami mungkin terkenal dengan ustadz. Kami sering memanggil guru-guru kami dengan ustadz. Setelah mungkin di zaman sekarang lebih menghormati guru dipanggil dengan abuya. Ini zaman sekarang zaman abuya. Zamannya dahulu zaman muallim. Makanya mereka satu walaupun sebutan berbagai macam sebutan, tapi tujuan mereka tidak lain adalah memberikan pendidikan akhlaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu hadirnya kita di tempat ini tidak lain untuk mengambil bagian daripada cahaya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kebersamaan yang luar biasa kita tampakkan di malam hari ini. Tidak ada perpecahan di antara kita, tidak ada permusuhan di antara kita, yang ada hanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pemersatu umat yang akan Allah subhanahu wa ta'ala jelaskan, kumandangkan, dan Allah subhanahu wa ta'ala akan berikan mandat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah hanya satu-satunya orang kelak di hari kiamat yang diharapkan syafaatnya. Para nabi dan rasul mengharapkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita patut berbangga kita di malam hari ini, modal kita untuk mendapatkan syafaatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang perlu juga disampaikan, sebagaimana hadirnya kita di tempat ini, maulid-maulid yang kita hadir terutama di rumah-rumah habaib, kita tidak mengharapkan mungkin makanan zohir. Mungkin sebagian rumah-rumah habaib mungkin makannya ala kadarnya. Mungkin juga di malam hari ini entah cukup atau tidak persediaan yang kami sediakan, yang panitia menyediakan, tapi insya Allah dapat barokah semua. Karena kita tahu dan kita yakini bahwa hadirnya kita bukan untuk zohirnya kita, akan tetapi untuk batinnya kita. Karena keberkatan di rumah-rumah habaib itu akan menambah lagi keberkatan daripada pembacaan maulidnya Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan niat yang kita niatkan sebagaimana sering diingatkan, hadirnya maulid, hadirnya kita di majlis-majlis yang baik, pasang niat-niat yang baik dan berhusnuzon kepada Allah dan kepada hamba Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu berkahi, dan insyaallah Allah Subhanahu wa taala berikan kesehatan untuk guru-guru kita, para syiban kita yang ada di hadapan kita, agar senantiasa mereka memberikan keberkatan dan menyambungkan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang bisa disampaikan. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah
سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه لا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد. Al-Mukarramun wal-Muhtaramun, para habaib, para tuan guru, para asatidz, para kiai, para tetamu undangan, terutama kepada para pecinta Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, selaku pembina Majelis Maulid Al-Arba'in, di mana malam hari ini adalah malam iftitah, saya amat sangat bersyukur sekali. Ternyata yang hadir masih cukup banyak. Itu artinya kita masih bukan saja mencintai, tapi mengakui Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah mengakui Muhammad bin Abdullah sebagai Rasulnya Allah. Dan saudara-saudara kalian, pantas sekali apabila saya memberikan apresiasinya, penghormatannya kepada saudara-saudara sekalian. Karena di Indonesia ini hampir 2 hari ada seorang tokoh agama yang tentunya mendoktrin manusia, khususnya adalah umatnya, untuk tidak percaya kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabinya Allah, agar tidak percaya kepada Rasulullah Muhammad bin Abdullah sebagai Rasulnya Allah. Tapi yang bersangkutan datang ke negeri kita disambut dengan sambutan yang amat sangat luar biasa sekali. Padahal saudara-saudara sekalian, dosa yang terbesar, dosa yang tak terampuni oleh yang Maha Pengampun adalah asyirku billah, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Dari presiden kita sampai RT kita, karena agama Islam pasti tahu itu. Orang yang paling dibenci, hamba Allah yang paling dimurkai oleh Allah adalah mereka yang menyekutukannya. Allah yang Ghafurur Rahim, yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang, tidak akan memaafkan, memberikan ampunannya liman mata musyrikan, untuk orang yang meninggal dalam kondisi menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Wakil iblis, menghormatinya adalah menghormati iblis. Kalau hanya dalam soal-soal kenegaraan, itu adalah hubungan-hubungan kemanusiaan. Tapi kalau sudah meminta kepada kita umat Islam, khususnya besok sore, agar azan-azan yang dikumandangkan di TV, di masjid-masjid yang dekat dengan GBK, itu di TV agar diganti running text saja, kan bisa. Kita ini para hadirin yang saya muliakan, bukan tidak mau memberi, bukan tidak mau bertoleransi, tetapi kita ini dianggap ayam sayur. Kalau dalam persoalan partai, ini juga lagi panas memanas antara Garda PKB dengan Banser dan Garda Bangsa, itu sudah saling mengeluarkan statement. Perang pun jadi, padahal sama-sama umat Islam.
orang yang pantas dicintai, orang yang pantas mendapatkan simpati kita, tapi justru malah banyak narasi-narasi yang disampaikan melalui media agar umat ini membencinya, terutama tokoh-tokoh nasional kita yang dari kalangan habaib. Bahkan tidak tanggung-tanggung mereka itu mengatasnamakan kiai, mengatasnamakan organisasi, mengatasnamakan status yang cukup mulia di tengah-tengah umatnya. Bahkan sampai Ratibul Haddad diutak-atik oleh mereka. Tapi untuk persoalan memurtadkan kebanyakan umat, saya belum pernah dengar. Bahkan MUI-nya itu malah mengiyakan dan sambil mengatakan ini tidak menabrak aturan. Adzan cukup running tag doang. Kita nggak berharap, tetapi ayo selaku umat Islam, hirah kita di mana? Cemburu kita di mana? Dan kalian semua ketika dalam kondisi seperti sekarang ini, memang cak ayam sayur galau. Kalau kita sama kita itu beraninya bukan main. Ya. Bahkan saya sudah 34 tahun di sini, ada yang mau ngusir, bayang. Pondok pesantren Amanatul Mustafa ada yang mau menutup. Emang lu siapa? Kapasitasmu menjadi apa? Wali kota saja, gubernur saja sekiranya akan mengusir saya bawain lading gitu. Apalagi menutup Amanatul Mustafa. Tahun ini mutaharrijahnya itu sudah 38 hafizah rata-rata di usia 14 tahun. Anak Abuya, putri Abuya, alhamdulillah sudah selesai. Putri almarhum Ustadz Mahdi sudah selesai. Tahun ini putrinya Ustadz Aman juga selesai wisuda. Putrinya Ustadz Alwi juga selesai. Ada apa? Kerugian apa yang telah saya lakukan untuk masyarakat Palembang? Khususnya adalah Bani Alawinya. Kita ini sedang menghadapi rivalitas yang amat sangat tinggi. Jangan malah kemudian bikin gaduh di tengah-tengah kita sendiri. Saya terbuka, saya tidak pernah selimpat-selimpet. Dan maaf, saya tidak pernah menjual kalian. Siapa yang merasa saya pernah menjual Sadah Ba'alawi Palembang, silakan Anda cari. Yang saya lakukan adalah memberi kalian, bukan meminta kepada kalian. Silakan bantah ucapan saya ini. Ba'alawi saya bangun, kemudian menjadi tempat anak-anak muda. Saya bikin madrasah. Saya tidak mengutip masukan madrasah itu. Dan sekarang menjadi kemudian markas anak-anak yang concern, anak-anak yang peduli, anak-anak yang kemudian mengurusi arba'in setiap malam. Dan saya pun tidak mengambil keuntungan dari itu, sama sekali. Itu mulanya kalau ada yang merasa bahwa saya mendapatkan keuntungan, buktikan keuntungan apa yang telah saya rasakan dari kalian. Ini saya sampaikan karena selama ini orang itu mestinya tabayyun. Seorang hakim tidak mungkin kemudian memutuskan satu masalah hanya mendapatkan masukan dari satu pihak, harus dari dua pihak. Why? Kenapa? Oleh karena itu arba'in yang masih dipercayakan kepada saya sebagai pembinanya sengaja dibuat berpindah-pindah.
Jangan melihat sekarang. Melihatlah beberapa tahun, 10 tahun yang lalu, bagaimana arba'in ini kemudian bisa seperti yang sekarang ini dan menular hampir seluruh Indonesia, hampir seluruh provinsi di Indonesia yang saya tahu ada arba'in. Bahkan malam ini putra saya Hasan di Puding pun dalam iftitah arba'in. Dan kalau dituruti lebih dari arba'in. Ini dakwah dan ini adalah kebersamaan. Saya nggak pernah menepuk dada, dan tidak mungkin itu akan saya lakukan. Ayo bersama-sama, jangan saling curiga, jangan saling buruk sangka. Musuh kita yang sebenarnya adalah bukan diri kita, tapi lihat berapa banyak umat Islam yang nabinya dihormati seperti ini menuduh kita melakukan bid'atun dolalah. Tapi ketika ada orang musyrik datang, mereka hormati, mereka sanjung, mereka bicarakan di setiap momen, didiskusikan, dikomentari, dan semuanya kemudian angkat 2 jempol. Padahal dia adalah aduwullah wa aduwu rasul, musuhnya Allah dan musuh Rasulnya. Ada pertemuan lintas agama, itu bid'atun dolalah. Mana ada di zaman Nabi kemudian ada pertemuan lintas agama dalam rangka kemudian saling menghormati agama satu dengan agama yang lainnya. Anda buka lagi kronologi bagaimana background turunnya surat Al-Kafirun di tafsir-tafsir yang mu'tabar. Buka, ada tawaran yang begitu luar biasa untuk Nabi Muhammad. Asal Nabi mau sharing, mau berbagi. Satu saat, ayo sama-sama nyembah Tuhan, Tuhannya Nabi, Tuhannya para sahabat. Satu saat menyembah Tuhan mereka. Itu tawaran dari mereka. Nabi ingin apapun akan dipenuhi oleh mereka. Oleh karena itu kita mesti buka sejarah kembali, dan insya Allah dalam 40 malam terbuka lebar. Silakan isi sirah-sirah nabawiyah, agar kita ayo jangan cepat suudzon, ya, jangan pakai suudzon itu ya, jangan. Orang bisa berbuat di mana saja, kapan saja. Tidak harus kemudian hari ini, esok atau di mana, tidak. Dan jangan ngajari orang tua. Saya udah 62 tahun umurnya. Ya, sudah cukup tuh, sudah cukup tua. Ya, ibarat matahari hampir tenggelam. Sudah senja. Ya, saya bukan tua-tua keladi gitu loh. Kalaupun saya mau menikah lagi itu lil ibadah. Ya. Tapi mayoritas muslimah sekarang ini memang hidupnya dasarnya bukan agama. Ya, dasarnya itu pemikiran yang tidak dipengaruhi oleh agama. Dia mempertahankan jablainya, mempertahankan kesendiriannya, bukan alasan agama, tapi alasan kepatutan, kepantasan di tengah-tengah masyarakat yang masyarakatnya tidak menggunakan agama. Kalau agama, Nabi mengatakan syirarukum uzabukum, orang yang paling jahat di antara kalian itu yang enggak punya pasangan. Wa aradhilu mautakum uzabukum, yang paling hina orang yang mati di antara kalian adalah mereka yang mati tidak meninggalkan pasangan. Ini baik pria maupun wanita, terutama adalah kaum prianya. Oleh karena itu enggak usah pakai semboyan cintaku sehidup semati. Di sorga itu tetap, yang di dunia tidak poligami, di sorga harus poligami. Kalau enggak mau poligami di sorga, ente enggak akan masuk sorga.
Tidak ada laki-laki yang pasangannya cuma satu. Kalau satu ada bidadari. Bidadara malah nggak ada. Dan di sorga nggak ada yang jablay manusia. Semua punya apa? Punya pasangan. Oleh karena itu, ayo pendekatan agama harus mutlak dilakukan. Jangan kemudian apa? Pandangan, logika ya. Atau sekarang ini local wisdom dan seterusnya. Itu bukan syariah kita. Sumber syariah kita adalah Al-Quran. Sumber syariah kita adalah As-Sunnah. Sumber syariah kita adalah ijma'ul ulama, qiyas dan seterusnya. Itu yang harus menjadi sumber. Dan semua kehidupan kita itu harus berdasarkan agama. Nggak boleh kemudian tidak berdasarkan agama. Dan insya Allah nanti akan dibahas luas oleh akhina Al-Habib Al-Ustaz Ad-Da'i ilallah Al-Habib Muhammad Hanif bin Abdurrahman As-Segar. Sekedar alatos, sekedar ya, gladi resik aja mengawali daripada apa yang akan disampaikan oleh beliau. Kalau diteruskan nanti malah saya ini kalau ngomong makin lama bukan makin kurang bahannya. Biasa di Jawa 2 jam. Jam pertama kayak Honda gitu loh. Kalau sudah melewati batasnya sampai subuh juga bisa bercerita. Oleh karena itu sekali lagi saya ucapkan alhamdulillah wa syukurillah, ternyata masih banyak pecinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadza minni wa la minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa lahum yahzanun. Innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat anugerah dan inayah yang kita dapati yang tersebar di muka bumi ini yang begitu banyaknya hingga tidak ada satu makhluk pun yang dapat menghitungnya. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam atas segala perjuangan dan jerih payah beliau dalam menegakkan kalimatullah. Demikian pula kepada keluarganya yang begitu gigih meneruskan risalah yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta para sahabat yang membantu perjuangan beliau demi berkibarnya bendera kebenaran dan syariat Islam dengan pancaran cahaya ilahi yang menyinari jagat raya, cahaya ilmu yang menerangi hati-hati yang kelam, kenikmatan abadi kelak di hari pembalasan. Cahaya tersebut terang benderang hingga hari kiamat yang dibawa secara estafet oleh ahlul bait, para sahabat, tabi'in serta para ulama baik salaf maupun khalaf. Salah satunya al-alama Sayyidil marhum birahmatil hayyil qayyum Al-Habib Alwi bin Ahmad bin Muhammad Bahsin As-Segaf. Karrir li sam'i dzikrahum wa hadisahum ta'mal ma'i bihayatihim ihsana. Al-Habib Alwi bin Ahmad Bahsin lahir di Palembang pada hari Jumat sore bulan Muharram bertepatan dengan bulan Maret 1908 Masehi. Nasab beliau adalah Al-Habib Alwi bin Ahmad bin Muhammad bin Zain bin Ahmad bin Muhammad Sahib Jadbus bin Ahmad bin Abdurrahman bin Omar Bahsin bin Muhammad bin Abdullah bin Muhammad bin Ali bin Alwi bin Ahmad bin Husin bin Ali bin Husin bin Abdurrahman As-Segaf bin Muhammad Maulad Dawila bin Ali bin Alwi bin Sayyidina Al-Ustadil Azam Al-Faqih Al-Muqaddam Muhammad bin Ali bin Muhammad bin Ali bin Alwi bin Muhammad bin Alwi bin Ubaidillah bin As-Sayyidina Al-Imam Al-Muhajir Ahmad bin Isa bin Muhammad An-Nagib bin Ali Uraidi bin Ja'far As-Sadiq bin Muhammad Al-Bagir bin Ali Zainal Abidin ibn Husin bin Ali bin Abi Talib ibn Fatimah Az-Zahra Al-Batul binti Sayyidina Ar-Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Semasa hidup Habib Alwi Bahsin telah menikah sebanyak 3 kali. Yang pertama, Asy-Syarifah Shalihah binti Muhammad Al-Habsyi yang mendapatkan seorang putra yang diberi nama Ahmad. Istri kedua, wanita dari Tanjung Agung, mendapatkan anak dan meninggal. Dan istri ketiga adalah Asy-Syarifah Zahra binti Muhammad Syahab, mendapatkan putri diberi nama Ruqayyah. Guru-guru beliau, Habib Ali bin Muhammad Bahsin, Al-Habib Hasan bin Abdurrahman Bahsin, Al-Alama Syekh Hasan bin Abu Bakar Basyaib, Al-Alama Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Habsyi, Al-Habib Muhammad bin Aqil bin Yahya, Syekh Salim Arfan, Syekh Abdullah Balwe dan Syekh Haji Abdul Haq. Habib Alwi Bahsin dikenal memiliki sikap yang tegas, berani dalam menyampaikan yang hak dan mencegah yang batil. Beliau mewarisi sifat para salafus saleh serta datuknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang digambarkan dalam Al-Qur'an bahwasanya orang-orang yang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersikap tegas terhadap orang-orang kafir. Konon ceritanya, tak kala beliau mengajar di salah satu madrasah di zaman penjajahan Jepang, murid-murid disuruh oleh penjajah untuk memandang matahari tak kala berbaris di pagi hari. Akan tetapi dengan rasa tak gentar, Habib Alwi menolak hal tersebut dan tidak mau tunduk kepada pemerintahan Jepang. Beliau hanya tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Sehingga pada akhirnya ia lebih memilih untuk menutup madrasahnya. Selain mengajar dan berdakwah, menyebarluaskan ilmu pengetahuan yang dimilikinya, Habib Alwi mempunyai akhlak yang sangat mulia, budi pekerti yang luhur, hati nurani yang ikhlas, bersifat ruhama' bainahum, mengasihi kaum muslimin. Bukti dari sifat tersebut adalah besar perhatian beliau terhadap orang-orang yang tidak mampu serta anak yatim. Beliau ingin memiliki kedekatan dengan datuknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesuai sabdanya, aku bersama orang-orang yang mengasihi anak yatim seperti dekatnya jari telunjuk dengan jari tengah. Bukti nyata, berdirilah panti asuhan Darul Aitam yang sampai sekarang masih berdiri berada di Kelurahan 13 Ulu Palembang. Habib Alwi juga mendirikan madrasah Al-Kautsar yang berlokasi di Kampung Al-Munawwar serta madrasah Al-Munawwariyah di 13 Ulu Palembang. Pada tahun 1395 Hijriah, beliau mempelopori kegiatan kuliah subuh di musola dan masjid yang ada di 12, 13 dan 14 Ulu serta di 8 dan 10 Ilir. Dan alhamdulillah dari tahun 1975 Masehi sampai sekarang majelis tersebut masih berjalan seperti sedia kala. Habib Alwi cukup dikenal di kalangan ulama dan habaib yang berada di luar Palembang. Di antaranya Al-Habib Ali bin Husin Al-Attas, Habib Ali Bungur. Bahkan Al-Habib Ali selalu meminta didoakan oleh Habib Alwi bin Ahmad Bahsin. Dan Habib Ali Bungur atau Habib Ali bin Abdurrahman Al-Attas berwasiat apabila ia meninggal meminta Habib Alwi Bahsin yang dari Palembang yang memandikannya. Dan juga perlu diketahui bahwasanya Habib Alwi Al-Attas, Habib Alwi Bahsin dan Habib Ali bin Abdurrahman Al-Attas, banyak daripada murid-murid Habib Alwi mengatakan bahwasanya mereka tidak pernah bertemu sama sekali. Pada tanggal 16 Safar 1396 Hijriah, 17 Februari 1976 Masehi, Habib Ali Al-Attas berpulang ke rahmatullah. Mendengar berita duka ini, dengan didampingi Sayyidil Husain bin Ahmad Syekh Abu Bakar, Habib Alwi Bahsin berangkat ke Jakarta. Pada bulan Zulhijjah 1398 Hijriah, Habib Alwi Bahsin mendapat panggilan Nabi Ibrahim, Ismail dan panggilan datuknya, penghulu dari semua nabi, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk melengkapi rukun Islam yang kelima, melaksanakan ibadah haji ke Baitullah.
Setibanya di Bandara King Abdul Aziz Jeddah, beliau disambut oleh para pemuda yang belajar di Arab Saudi, antara lain Al-Ustadz. Dengan ikhlas mereka mengantar dan mendampingi Habib Alwi kemana saja beliau inginkan hingga menunaikan ibadah haji. Setelah melaksanakan haji, kerinduan dan kecintaan Sayyidil Habib kepada datuknya, Sayyidil Wujud wa Ashrafil Maulud, tak dapat dibendung. Keinginan untuk segera pergi ke Madinatul Munawwarah memaksa Habib Alwi untuk menyewa mobil di tengah malam, dan pada malam itu juga mereka berangkat. Di waktu azan subuh mereka tiba di Masjid Quba di kota Madinah. Hal tersebut belum pernah dialaminya. Ini merupakan salah satu karamah yang nampak daripada Habib Alwi. Selain itu masih banyak lagi karamah yang dialami oleh orang-orang yang menyaksikannya, dan juga diceritakan oleh Al-Habib Muhammad bin Ali bin Salim Al-Kaf ketika Habib Alwi berada di komplek Masjid Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, di komplek masjidnya Fatimah Zahra. Habib Alwi menangis terseduh-seduh. Para muridnya bertanya, "Mengapa wahai Habib?" Lalu Habib Alwi berkata bahwasanya para sahabat serta Sayyidatuna Fatimah Zahra menyuruh Habib Alwi ke masjid mereka dahulu. Dan menurut cerita daripada yang Al-Faqih dengar langsung daripada Habib Muhammad bin Ali Al-Kaf, Habib Alwi mengambil sebuah batu kerikil dan menyiram batu kerikil tersebut dengan air minumnya, dan menaruh batu kerikil tersebut hingga batu itu berjalan menuju masjid Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra binti Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam. Semakin kuat iman dan ketakwaan, tak luput dari ujian Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesehariannya, seringkali di rumah Habib Alwi tidak ada beras untuk dimakan. Namun kesabaran dan keceriaan selalu ditampakkan dari paras mukanya. Pernah suatu ketika beliau, murid dan teman akrabnya, mereka berkumpul di rumah dari pagi hingga petang. Setelah sholat zuhur, terlintas di hati seorang tamunya. Biasanya Habib Alwi mengajak makan, namun hingga saat ini belum keluar. Sedangkan Habib Alwi masih bercanda dengan ketawanya. Hingga jam 2 baru keluar makanan singkong. Inilah makanan yang dapat dimakan hari ini. Sebab sudah 3 hari di rumah ini tidak punya beras untuk dimasak, kata Habib Alwi. Setiap ada permulaan pasti ada akhirnya. Kesetiaan pecinta Al-Habib Alwi bin Ahmad Basin semasa hidupnya pun harus berakhir, disebabkan tugas dan amanat yang dibebankan kepadanya telah selesai. Pada fajar Selasa, tepatnya jam 3 tanggal 1 Jumadil Awal 1405 Hijriah, bertepatan tanggal 22 Januari 1985, Al-Habib Alwi bin Ahmad Basin berpulang ke rahmatullah di kediamannya. Jenazah beliau dimandikan dan dikafani oleh murid-murid serta disolatkan di rumah. Selaku imam adalah putranya sendiri, Al-Ustadz Ahmad bin Alwi Basin. Jenazah Habib Alwi bin Ahmad Basin dimakamkan di pemakaman Habaib Telaga Swida 14 Ulu, tepatnya di Gubah Habib Ahmad bin Hasan Al-Habsi. Asta'inu min barakatiha bi anna Allah yuballighu maqasidana wa yakdi hajatina wa yaktubu salamata alaina min syarril jinni wal insi wa man aradana bisu. Wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. اللهم فصل وسلم وبارك وكرم ومجد وعظم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونور قلوبنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى الصراط المستقيم، وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. يا فتاه يا عليم. أما بعد.
yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan, para habaib, para alim ulama, para asatid, para sesepuh, para tokoh masyarakat, wabil khusus Syekhuna al-Walid Abuya Al-Habib Umar Abdul Aziz bin Abdul Rahman bin Syihabuddin, begitu juga pembina Majelis Arba'in Sayyidil Walid Al-Ustadz Al-Habib Umar Ibn Alawi As-Saggaf. Hadir juga di sini orang-orang tua kita, ada Al-Habib Syauqi Al-Kaf, Al-Habib Ali Al-Bin Hamid, Al-Habib Muhsin Al-Habshi, Al-Habib Abdul Rahman bin Hasan Al-Habshi selaku Ketua Rabitatul Alawiyah di Palembang, dan juga segenap keluarga besar almarhum wal maghfurlah sahibul bait Al-Arif billah Ad-Da'i ilallah Al-Muallim Al-Habib Alawi bin Ahmad Bahsin wal Habib Ahmad bin Alawi Bahsin, wabil khusus Habib Ali wa akhuh, dan semua tidak saya sebutkan satu persatu, para asatid, para tuan-tuan guru kita, tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada beliau semua. Kita doakan mudah-mudahan para habaib, para ulama, para tuan-tuan guru kita Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, Allah jaga zahir batinnya, Allah menangkan perjuangannya, amin ya rabbal. Dan salam penghormatan yang paling istimewa saya hadiahkan kepada hadirin hadirat, muslimin muslimat, baik yang menyaksikan secara langsung atau melalui live streaming. Kita semua angkat tangan, kita minta sama Allah, mudah-mudahan bibarakati Rasulullah dan bibarakati sahibul bait, tidaklah kita keluar dari tempat ini kecuali semua dosa kita diampuni oleh Allah. Yang sakit Allah angkat penyakitnya, Allah sehatkan badannya, semua yang hadir dilapangkan rezekinya, diberkahi kehidupannya, amin ya rabbal alamin. Ahba'il kiram, alhamdulillah, pada malam hari ini kita menyambut bulan yang mulia. Tadi saya pesawat delay 2 jam, harusnya terbang jam 4, terbang jam 6. Tadinya saya sedih, tapi ternyata pengunduran itu ada hikmah. Ketika saya terbang pas terbenam matahari, biasanya kita belajar pengen rosdul hilal, pengen ngelihat hilal kalau awal bulan sulit sekali berhasil. Karena kalau yang nggak pengalaman rosdul hilal itu nggak gampang ya ikhwan. Tapi karena pas terbenam matahari itu di pesawat take off terbang, subhanallah, begitu di atas langit nampak dengan jelas hilal syahrul rabi' habibina Muhammad. Ternyata sudah muncul hilal bulan kelahirannya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabi' aqbal alaina marhaban birrabi'. Malam hari ini kita masuk ke dalam bulannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sosok yang Allah katakan dalam Al-Quran, faqala ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, alif lam ra, kitabun anzalnahu ilaika litukhrijan nasa minadh dhulumati ilan nur. Kata Allah Ta'ala dalam Al-Quran mukhatiban li habibihi Muhammad, ayat yang Allah turunkan untuk sosok yang kita rayakan maulidnya pada malam hari ini, saudara. Yang hilal bulan kelahirannya sudah nampak pada malam hari ini, saudara. Allah mengatakan alif lam ra wallahu a'lamu bimuradih, kitabun anzalnahu ilaika. Al-Quran kata Allah adalah kitab yang kami turunkan kepadamu, kepadamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk apa Allah turunkan Al-Quran kepada Nabi? Untuk apa Allah turunkan wahyu kepada Nabi? Litukhrijan nas, untuk mengeluarkan manusia minadh-dhulumati ila nur, dari kegelapan kepada terang benderang, saudara. Min dhulumatil kufri ila nuril iman,
dari gelapnya kekufuran, saudara. Berkat Nabi Muhammad kita merasakan terang benderangnya cahaya iman. Nahnu fi rauhin wa raha wa huburin wa istiraha. Ni'matul Islami akbar ni'matin halat bisaha. Kalau bukan karena Nabi Muhammad, kita nggak kenal Islam, saudara. Kita nggak kenal yang namanya salah, wala zakah, wala shaum. Innama na'rifu dzalika biwasitati Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Min dhulumatil jahli ila nuril ilm. Allah utus Nabi Muhammad untuk mengeluarkan kita dari gelapnya kebodohan kepada terang benderangnya cahaya ilmu, saudara. Innama bu'ithtu mu'alliman. Kata Rasulullah, aku diutus sebagai guru. Wallahi demi Allah, tanpa Nabi Muhammad nggak tahu apa-apa kita, saudara. Sallu ala al-Habib Muhammad. Sallu ala al-Habib Muhammad. Min dhulumatil jahiliyah ila nuril Islam. Dari kegelapan jahiliyah dengan segala macam kebodohannya, Nabi Muhammad keluarkan kita kepada cahaya Islam. Makanya saudara, kalau Nabi Muhammad sudah bawa kita kepada cahaya Islam, jangan sampai kembali kepada tradisi-tradisi jahiliyah. Itu menyakiti hatinya Nabi Muhammad. Nabi Muhammad berjuang mati-matian, saudara. Sampai berdarah beliau dalam peperangan. Sampai rela menahan lapar. Kenyang 1 hari, lapar 2 hari. Sampai rela diboikot bertahun-tahun Nabi Muhammad. Sampai rela meninggalkan Mekah menuju kota Madinah. Yang Nabi Muhammad begitu cinta Mekah. Itu Nabi Muhammad, saudara. Sebagaimana diriwayatkan dalam tafsir Khazin, ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keluar dari kota Mekah menuju Madinah, sampai di titik namanya Dzul Hulaifah, Rasulullah nengok ke arah Mekah, saudara. Nabi di Madinah, Nabi nengok ke arah Mekah, Nabi nengok lagi ke arah Mekah, Nabi nengok lagi ke arah Mekah. Turun malaikat Jibril, atashtaq ila Makkah ya Muhammad. Hei Muhammad, kau rindu kepada Makkah? Naam, kata Rasulullah, ya aku rindu kepada Makkah. Bagaimana tidak, saudara? Makkah tempat kelahiran Nabi, tempat leluhur-leluhurnya Nabi, tempat kebanggaannya Nabi. 53 tahun Nabi di Makkah, saudara. Sempat keluar sebentar untuk disusui, tapi habiskan Nabi waktunya paling lama di Makkah, ibadallah. Nabi dikeluarkan, Nabi nengok ke Makkah, Nabi nengok ke Makkah di perjalanan menuju Madinah. Atashtaq ila Makkah, kata malaikat Jibril. Hei Muhammad, kau rindu kepada Makkah? Apa kata Rasulullah? Naam. Maka di situ Allah turunkan firman Allah Taala, innal ladzi farada 'alaikal Qur'an laraduka ila ma'ad. Sesungguhnya yang mewajibkan kepadamu untuk ikut Al-Quran, Allah lah yang akan mengembalikanmu kepada tempat kembali. Janji Allah terbukti. Kemudian hari Nabi kembali ke Makkah ketika Fathu Makkah dan Hajjatul Wada', saudara. Untuk apa Nabi tinggalkan Makkah yang tercinta dengan berat sambil rindu kepada Makkah? Nggak lain dan nggak bukan untuk melanjutkan risalatul Islam, mengeluarkan kita dari zulumatil jahiliyah ila nuril Islam, supaya kita keluar dari gelapnya jahiliyah kepada cahaya Islam. Betul atau tidak? Betul atau tidak? Maka kalau Nabi sudah keluarkan dari gelapnya jahiliyah kepada cahaya Islam, jangan kembali lagi kepada kejahiliyahan, saudara. Makanya Nabi wanti-wanti di dalam hadis yang riwayat Sahih Muslim. Kata Nabi SAW, arba'atun min umuril jahiliyah la yatrukunahunna. Kata Nabi dalam hadis riwayat Sahih Muslim, ada 4 perbuatan. 4 perbuatan ini kata Nabi termasuk perbuatan jahiliyah. Orang jahiliyah nggak ninggalkan 4 perbuatan ini. Ini disebutkan oleh Nabi bukan untuk ditiru, tapi supaya ditinggalkan oleh umatnya, dijauhi. Sudah dikeluarkan kepada cahaya Islam, jangan kembali lagi ke jahiliyah. Apa diantaranya kata Nabi termasuk perbuatan jahiliyah? Kata Rasulullah, diantaranya al-fakhru fil ahsab, membangga-banggakan garis keturunan. Nabi katakan itu termasuk perbuatan jahiliyah. Cuma bisa banggakan jadi datu anak,
kakek ana, njit ana, tapi ilim nggak belajar, akhlak bobrok, amal soleh nggak dilakukan, hanya modal bangga-banggakan garis keturunan siapapun dia, mau yang Habibnya cucu Nabi, Sadah Ashraf, atau yang Gusnya anak kiai, atau yang cucu wali, siapapun dia saudara, kalau hanya bisa modal bangga-banggakan keturunan tanpa ilmu, tanpa amal soleh saudara, maka itu termasuk perbuatan jahiliyah di mana Allah. Makanya dulu ulama-ulama kita Masya Allah, bagaimana Imam Al-Haddad saudara. Imam Al-Haddad menceritakan di dalam salah satu kalamnya di Tathbitul Fuad, Imam Al-Haddad mengutip ada cerita, ada sekelompok orang daripada Sadah lagi bangga-banggain kakeknya, ini kakekku, kakekku, jit ana, jit ana, jit ana, lagi banggain kakeknya, lagi banggain kakeknya. Apa kata ada yang negor, salah satu Syiban ada yang negor mereka yang lagi banggakan kakeknya, ga' kama jaddak, ga' kama jaddak, wa illa anta imamah wa surah wa la syai' fil magsurah, sirah wa surah wa la syai' fil magsurah. Kata orang tadi begitu ada sekelompok Sadah yang lagi banggakan kakek-kakeknya, ditegur, gak kama jaddak, jadilah seperti kakekmu, ilmunya, amalnya, dedikasinya, akhlaknya jadi seperti kakekmu. Kalau kamu hanya bisa ngomong saja nggak ada manfaatnya, sirah wa surah wa la syai' fil magsurah, kalau bahasa kitanya tong kosong nyaring bunyinya saudara, nggak ada manfaatnya. Ibadallah, yang sering kita ceritakan bagaimana dulu ulama-ulama kita dinasihatin anak-anaknya, ya waladi al jahlu gabih bi wabak agbah, kalau ada yang nasabnya mulia, garis keturunan mulia, diingatkan anakku, bodoh itu jelek, tapi kalau yang bodoh garis keturunannya mulia, apalagi cucu Nabi atau cucu wali, maka itu jauh lebih buruk lagi. Kenapa? Karena dia jadi aib dalam garis keturunannya saudara. Na'udzubillah min dzalik. Makanya ulama mengatakan apa? Lasna wa in kunna dhu hasabin yawman 'ala al-ansabi nattakilu nabni kama kanat awailuna tabni wa naf'alu mithla ma fa'alu. Ulama-ulama dulu yang punya nasab mulia mengatakan, kami walaupun nasab kami mulia, tapi enggak sekali-kali kami membangga-banggakan nasab, enggak sekali-kali hanya modal membanggakan nasab, bersandar kepada nasab walaupun nasabnya mulia. Tapi apa yang mereka lakukan? Nabni kama kanat awailuna tabni, kami membangun sebagaimana pendahulu-pendahulu kami membangun. Kalau mereka ahli ibadah, maka cucu orang mulia harus bisa jadi ahli ibadah saudara. Kalau kakeknya alim, maka cucunya juga bisa harus jadi orang alim saudara. Kalau kakeknya soleh, maka cucunya tidak boleh kalah soleh saudara. Kalau kakeknya mulia, maka cucunya tidak boleh kalah mulia. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad. Wa illa, kalau hanya modal membangga-banggakan, apa kata Nabi, termasuk perbuatan kaum jahiliyah yang dikecam oleh baginda Nabi besar Muhammad. Makanya saya ingatkan, dimanapun berada, diingatkan siapapun dia, kalau hanya modal banggakan garis keturunan tapi tidak beramal soleh, tidak berilmu saudara, tidak berakhlak baik, maka itu garis keturunan yang mulia hanya akan memperberat hisab dia nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah min. Kira-kira orang Palembang sampai sini wong Kito Galuh jelas atau tidak? Kurang kompak, kurang semangat, jelas atau tidak? Jadi modal hanya membangga-banggakan nasab itu perbuatan siapa? Orang keras perbuatan siapa? Kalau ada orang ngaku cucu Nabi tapi hanya bisa banggakan nasab, nggak bisa niru akhlak Nabi, berarti perbuatan siapa? Kalau ada orang ngaku cucu wali tapi hanya bisa modal banggakan nasab, nggak bisa niru akhlaknya wali tersebut, itu berarti perbuatan siapa? Kalau ada yang cucunya ulama, cucu orang soleh, hanya bisa modal banggakan kakeknya, tidak bisa niru akhlaknya, perbuatan siapa? Siap tinggalkan perbuatan jahiliyah, siap meniru akhlaknya orang-orang soleh. Takbir, sallu ala nabi. Itu yang pertama saudara. Kira-kira jelas atau tidak? Ini jam berapa nih? Jam 11 lewat 20. Biasanya katanya di Palembang maulid jam 10 udah selesai.
Lanjut apa jangan? Kurang semangat dong gitu galau nih. Lanjut apa jangan? Masih semangat? Yakin? Betul? Allahumma sholli ala Muhammad. Itu tadi yang pertama, perbuatan jahiliyah membanggakan garis keturunan. Tapi di sisi lain juga memang yang namanya identitas harus dipertahankan, saudara. Harus kenal kakek-kakeknya, tapi bukan untuk dibanggakan. Yang kedua kata Nabi, yang juga bermasuk perbuatan jahiliyah yang banyak nggak diketahui orang, at-ta'nu fil ansab, saudara. Nyerang nasab orang lain. Itu juga termasuk perbuatan jahiliyah. Jadi banggakan nasab perbuatan jahiliyah. Nyerang nasab orang juga perbuatan jahiliyah. Dalam hadis lain sama-sama riwayat Sahih Muslim, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ithnani fil nas huma bihim kufrun, an-niyaha 'alal mayyit wa at-ta'nu fil ansab." Dalam hadis lain Nabi mengatakan ada dua perbuatan di tengah-tengah orang. Dua perbuatan tersebut merupakan kufrun, bentuk kekufuran. Apa maksudnya? Ai min khisalil kuffar, termasuk kebiasaan yang dilakukan oleh orang kafir. Artinya kalau dilakukan oleh muslim termasuk perbuatan dosa besar. Apa diantaranya? Sama at-ta'nu fil ansab, nyerang nasab orang lain, saudara. Ini banyak yang diketahui orang sekarang di media sosial, banyak yang main asal ikut-ikutan, nggak tahu diancam sama Nabi Muhammad. Itu yang namanya perbuatan nyerang nasab orang lain. Satu, kata Nabi, termasuk perbuatan jahiliyah, saudara. Dua, termasuk perbuatan yang kebiasaan orang-orang kafir. Na'udzubillah min Habib. Yang bagaimana? Nyerang nasab yang seperti apa yang dimaksudkan perbuatan jahiliyah dan perbuatan kebiasaan orang-orang kafir? Jangan saya yang menjelaskan, biarkan al-Imam al-Hafidh al-Munawi di dalam kitabnya Faidul Qadir bi Syarhil Jami' as-Saghir, begitu juga dalam kitabnya At-Taisir, al-Imam al-Hafidh al-Munawi menjelaskan yang dimaksud dengan at-ta'nu fil ansab, nyerang nasab orang lain, binahwi qadhin fi nasabin thabata fi zahiri syara'. Yang dimaksud dengan ta'nu fil ansab yang dilarang oleh Nabi adalah menyerang nasab yang sudah dianggap sah menurut pandangan zahir syariat, saudara. Bi an yaqul fulan laisa min dzurriyyat fulan, dicontohin sama Imam Munawi. Udah jelas nih fulan anaknya fulan, tahu-tahu dibilang enggak, fulan bukan anaknya fulan. Fulan bukan cucunya fulan, padahal selama ini enggak ada yang ingkar. Padahal ulama udah ngakuin. Menurut ahli nasab, ahli syariat udah ngakuin, itu namanya thabata fi zahiri syara'. Dan udah syuhrah wal istifadah, udah terkenal ini fulan cucunya fulan. Tahu-tahu datang orang main menafi-nafikan, main membatal-batalkan, saudara. Binahwi qadhin fi thabat fi nasabin thabata fi zahiri syara'. Saudara, perbuatan seperti itu satu, termasuk perbuatan jahiliyah, dan yang kedua termasuk perbuatan kebiasaan orang kafir. Na'udzubillah min. Ya mohon maaf, saya kasih contoh lah. Seperti sekarang yang lagi rame, lagi ribut di media sosial. Di dunia nyata sih hampir nggak ada, saudara. Cuman di media sosial ini ribut luar biasa. Dan orang awam yang nggak tahu dipikir ini hal biasa, padahal diancam sama Nabi. Habaib Sadal Abi Alawi, keturunan Imam Alwi bin Ubaidillah bin Ahmad bin Isa, dibilang palsulah, turunan Yahudi lah, saudara. Inilah itulah. Saya mau jawab ini bukan karena bangga-banggaan nasab. Bangga-banggaan nasab perbuatan jahiliyah, saya sudah jelaskan tadi. Kalau saya mau bangga-banggaan nasab, saya nggak bakal bahas di situ, saudara. Saya mau jawab ini bukan karena butuh pengakuan. Kita nggak butuh pengakuan. Pengakuan datangnya dari ulama, dari arba' madzahib. Para ulama-ulama yang ada di dalam arba' madzahib, mereka udah mengakui banyak sekali. Tapi saya harus jawab ini, saudara. Kesian kalau ada umat yang nggak paham sampai ikut-ikutan jatuh dalam dosa ta'an fin nasab. Ya Allah, apalagi sampai penyanyi dangdut jadi mufti, saudara. Hati-hati ini. Habib memang itu sabata fi dhahiri syara'. Habib mengatakan yang nyerang nasab balawi itu termasuk nasab yang sudah sah secara syariat. Bagaimana nggak sah secara syariat? Saya Pak Bu, saya ini santri thalibul ilm. Saya bukan ulama. Saya tuwailibul ilm, santri cilik, orang bodoh.
Saya ngumpulin murojaah. Itu yang ngakuin nasab Ba'alawi dari luar Ba'alawi, non Ba'alawi. Referensi yang saya dapatkan itu nggak kurang dari 140 kitab, saudara. Itu saya santri bodoh bisa ngumpulin 140 kitab. Ada seorang Sayyid Bahith dari Oman, dinulis kitab judulnya Idharul Haqiqah Limudda'i Kashfil Fadihah. Itu dikumpulin sama dia maraji' dari non Ba'alawi, referensi non Ba'alawi yang ngakuin nasabnya Ba'alawi itu lebih dari 180 kitab, saudara. Itu kalau kita sebutin aja sampai sahur kita di sini, saudara. Di antaranya, banyak nggak kehitung. Ada saudara di dalam Al-Imam Al-Janadi dalam kitabnya As-Suluk fi Tabaqatil Muluk. Itu kitab rujukan sejarah di Yaman. Mengakui dalamnya nasab Sadat Al-Ba'alawi. Bosan yang namanya Abdullah adalah anak Ahmad bin Isa. Begitu juga Al-Imam Al-Khazraji di dalam kitabnya Al-Iqdul Fakhir. Begitu pula Al-Imam Asy-Syardi Az-Zabidi. Ini di pesantren-pesantren Indonesia banyak dibaca At-Tajridus Sharih, syarah mukhtasar daripada Sahihul Bukhari. Biasanya di bulan Rajab sebagian tempat kalau yang nggak sempat menghatami Sahihul Bukhari kebesaran, sebagian bacanya Tajridus Sharih, ringkasan Sahihul Bukhari. Itu yang ngumpulin namanya Al-Imam Asy-Syardi Az-Zabidi, saudara, Al-Hanafi. Beliau punya kitab lain namanya Tabaqatul Khawas Ahli Sidqi wal Ikhlas. Di dalam kitab tersebut beliau ngakuin nasab Sadat Ba'alawi. Bahkan disebutin tokoh-tokoh yang disebutkan di antara di situ Sayyidina Abdurrahman As-Segaf, Sayyidina Umar Muhdar bin Abdurrahman As-Segaf dengan Umar bin Abdurrahman disebutkan, tapi nama tanggal wafatnya disebutin secara detail sama beliau. Sayyidina Abdullah bin Abu Bakar, yaitu Abdullah bin Abu Bakar Al-Idrus, lengkap dengan tanggal wafatnya disebutin sama beliau, saudara. Diakuin, nggak ada masalah. Ada namanya Imam Husain bin Abdurrahman Al-Ahdal, punya kitab namanya Tuhfatuz Zaman. Ini kalau kata orang zaman sekarang, Pak Bu, Tuhfatuz Zaman ini bukan kitab kaleng-kaleng. Kata Imam Sakhawi, gurunya Sakhawi yang namanya Ibnu Hajar Al-Asqalani, itu menjadikan kitab Tuhfatuz Zaman sebagai salah satu rujukannya fi ilmi tarikh, saudara. Ini kitab dijadikan rujukan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Di dalam Tuhfatuz Zaman beliau mengakui nasab Ba'alawi, saudara, nggak ada masalah. Belum lagi ulama-ulama internal daripada Hadramut. Ada Al-Khatib dalam Al-Jauharus Syaffaf panjang lebar bicara tentang testimoni para ulama Hadramut. Al-Imam Babakramah dalam Qiladatun Nahr fi wafayati a'yanid dahr, panjang lebar beliau bahas di situ, saudara. Pengakuan nggak ada masalah. Bahkan Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, ini di Indonesia rata-rata hampir semua pesantren bacanya Fathul Mu'in. Betul atau tidak? Apalagi di Banten, di Jawa Tengah, Jawa Timur, rata-rata hampir semua pesantren baca Fathul Mu'in. Di Fathul Mu'in itu sering dikatakan qala syekhuna, berkata syekhuna. Madal murad bi syekhuna, siapa yang dimaksud dengan syekhuna dalam Fathul Mu'in? Ibnu Hajar Al-Haytami, saudara. Fakhrus Syafi'iyah, kebanggaannya ulama Syafi'iyah. Ibnu Hajar Al-Haytami punya kitab Sabat. Di dalam Sabatnya beliau menyebutkan, beliau mengambil sanadul khirqah yang bersambung sanadnya kepada Imam Abu Bakar Al-Idrus bin Abdullah Al-Idrus Al-Akbar, dan beliau mengatakan bahwasanya mereka yang ada dalam sanad tersebut adalah Alul Bait. Pernyataan Ibnu Hajar, mereka adalah keluarganya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Enggak sampai di situ, Al-Imam Sakhawi di dalam kitabnya Ad-Dawul Lami'. Belum lagi, saudara, ada ulama namanya Al-Imam As-Samarqandi, Al-Imam Dhamin bin Syadqum, dan masih banyak lagi dalam Musyajjar Abu Alamah. Bahkan pengarang kitab Subulus Salam Ibnul Amir As-San'ani. Ini Subulus Salam syarah Bulughul Maram. Kalau ada anak pesantren rata-rata baca itu Bulughul Maram. Di antara syarahnya yang terkenal adalah Subulus Salam. As-Subulus Salam pengarangnya As-San'ani. As-San'ani punya kitab lain namanya Al-Masail Al-Mardiyah. Itu tentang ittifaq, kesepakatan masalah yang sepakat antara Syafi'iyah dengan Zaidiyah. Di situ beliau katakan apa? Mereka Sadat Al-Ba'alawi, kata Amir As-San'ani pengarang Subulus Salam, hum alul bait bila raibin aqlan wa syar'an wa urfan. Tidak ada keraguan sedikit pun. Itu kata Amir As-San'ani. Masih banyak lagi, ada Asy-Syarqawi. Asy-Syarqawi punya kitab namanya Tabaqatus Syafi'iyah. Mungkin jarang yang punya, kebanyakan punya Tabaqat Syafi'iyah As-Subki. As-San'ani Al-Syarqawi sahibul Hasyiyah ma'ruf dalam fiqih, punya kitab Tabaqatus Syafi'iyah.
ketika menyebutkan salah satu orang bermarga Al-Idrus disebutkan oleh beliau Al-Husaini, keturunan Sayyidina Husain. Bahkan ketika menceritakan ziarahnya ke Rasulullah, kata Asyarqawi apa? Zara jaddahu, ziarah kakeknya Sayyidina Muhammad. Al-Imam Bakri Syata, tahu Bakri Syata? Pengarang kitab I'anatul Talibin. Ketika nulis manaqib daripada gurunya Sayyid Ahmad Zaini Dahlan. Bakri Syata berguru sama Sayyid Ahmad Zaini Dahlan. Ketika menulis manaqib gurunya, Sayyid Ahmad Zaini Dahlan ini ngambil tariqah Al-Idrusiyah. Ini kebanyakan yang disebutin Al-Idrus ini. Masya Allah, tabarakallah. Al-Idrusiyah itu disebutkan sadah oleh Bakri Syata, saudara. Nggak ada yang ribut ulama. Al-Muhbi di dalam kitabnya Khulasatul Athar atau Al-Muhibbi, beliau mengatakan nasab Ba'alawi mujmi'un alaihi ahlut tahqiq, ijma' sepakat ahlut tahqiq tentang keabsahannya. Dalam kitab Ibnu Imad Al-Hambali dalam Syajaratul Dhahab itu sama, mengakui nggak ada masalah, saudara, dari madhab Hambali. Al-Allama An-Nabhani, wah kalau An-Nabhani hadits wala haraj, ajma'atul ummatul islamiyah bi anna sada al-Abi Alawi hum ashahu ahl baiti nasaban. Kata An-Nabhani, sepakat ijma' Sada Ba'alawi termasuk yang paling absah nasabnya, saudara. An-Nabhani gurunya Hadratus Syekh Kiai Haji Hashim Asy'ari, Bapak Ibu sekalian. Murtadha Az-Zabidi khatimatun nasabah fil qarni tsani asyar wa tsalits asyar. Itu sifat yang diberikan oleh Al-Qattani terhadap Murtadha Az-Zabidi, saudara. Khatimatun nasabah fil qarni tsani asyar wa tsalits asyar. Murtadha Az-Zabidi sampai ngarang kitab Ar-Raudhul Jali fi nasabi Bani Alawi. Begitu juga saudara Al-Murtadha Az-Zabidi ketika menulis istidrakat, catatan terhadap Al-Musyajjarul Kasyaf. Di situ beliau mencatatkan nasab Sada Al-Abi Alawi. Begitu juga bahkan dalam kitab Lughah Tajul Arus bi Syarhil Qamus, sampai dalam kitab Lughah ketika Murtadha Az-Zabidi nyinggung Sada Ba'alawi, di situ disebutkan Al-Husaini, keturunan Al-Imam Al-Husain bin Ali bin Abi Talib wa Fatimah Az-Zahra bintu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Oh, belum lagi ulama-ulama Nusantara. Syekh Nawawi Al-Bantani dalam kitabnya saudara Uqudul Lujain fi Huquqiz Zawjain menjelaskan apa itu makna Al-Habib, Habib dan Sayyid sama, Al-Habib wal Sayyid, Sayyid wal Habib, dan seterusnya dijelaskan Syekh Nawawi Al-Bantani. Kiai Hashim Asy'ari pernah mengeluarkan qoror panggilan Sayyid, kata Kiai Hashim Asy'ari itu khusus buat Ahlul Bait. Dan Kiai Hashim Asy'ari secara konsisten setiap menyebutkan a'yan tokoh-tokoh Sada Ba'alawi, baik Sayyid Ahmad bin Abdullah As-Segaf di dalam muqaddimah Qanun Asasi Nahdlatul Ulama. Begitu juga saudara ketika menyebutkan gurunya Al-Habib Husain bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, saudaranya Habib Al-Habsyi, itu gurunya Mbah Hashim Asy'ari ketika di Mekah. Itu disebutkan As-Sayyid. Bahkan ketika beliau memberikan wasiat supaya baca kitab-kitabnya Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir, ada wasiat nih Kiai Hashim Asy'ari supaya kitab Sulamut Taufiq li Sayyid Abdullah bin Husain bin Tahir itu disebut Sayyid. Kiai Hashim Asy'ari ngeluarin qoror panggilan Sayyid khusus Ahlul Bait, dan beliau setiap nyebut Sada Ba'alawi disebut dengan panggilan Sayyid, saudara. Buya Hamka, tokoh Muhammadiyah, Buya Hamka yang merupakan ketua MUI di zamannya, saudara, itu nyakui ada tulisan beliau. Dan masih banyak ulama lagi, aulia, salihin, nggak pernah ada masalah. Tahu-tahu datang satu, saudara. Umat diadu domba, diacak-acak, ceramah dari mimbar ke mimbar, dari channel ke channel, bukan ngajak kepada Islam, malah ngajak kepada jahiliyah untuk nyerang nasab orang lain, saudara. Saya mau tanya yang seperti ini kacau atau tidak? Kacau atau tidak? Bahkan terakhir kemarin Syekh Ali Jum'ah ada yang nanya, gara-gara ribut-ribut di Indonesia, orang Indonesia ada yang nanya, wahai Syekh, ini bagaimana pandanganmu tentang nasab Alawi? Kata Syekh Ali Jum'ah, thabitun bil ijma', itu nasab sah secara ijma', nggak ada khilaf. Wala ara ahadan yushakkik fihi abra tarikh, kata Syekh Ali Jum'ah. Saya nggak pernah lihat ada yang meragukan. Itu kata Syekh Ali Jum'ah, hadzal qaul hamala minas sukhuf mallahu bi alim. Ini yang mengatakan seperti ini, yang mengatakan terputus, itu mengandung unsur kelemahan akal, saudara. Tahu kelemahan akal apa artinya? Bahasa Palembangnya apa bahasa Palembang itu? Nah, lanjutin itu, saudara. Itu Syekh Ali Jum'ah yang ngomong, bukan saya.
Tapi sayang, ada yang lebih percaya penyanyi dangdut daripada mufti Mesir, saudara. Innalillahi. Wah, ini orang tutup. Walau aftal muftun, walaupun sedunia mengakui, nantang debat, saya siap debat 3 hari 3 malam. Wow. Begitu saya samperin di Banten, di kampungnya, saya samperin, saya datang ke Banten, apa yang terjadi? Dia kabur, Al-Kaburi. Kacau tidak? Kacau tidak? Kacau tidak? Saya habis pikir ini apa ini? Semua ulama ditabrak, semua ulama dianggap bodoh, semua orang dianggap nggak ada yang paham, semuanya dianggap salah, cuma dirinya doang yang benar. Saya kadang heran, Pak Bu, ini kok bisa ada orang model begini? Begitu saya teliti, oh pantes dia berguru sama orang yang bisa bahasa semut, saudara. Pantes begitu. Udah gitu bukan bahasa semut doang, jadi penjaga gawang neraka, saudara. Allah, apapun, siapapun yang diajak bicara, wa makoli bahasanya. Cuman bedanya kalau sama semut bahasanya dikecilin. Wa makoli inna rahmatan lafi ma Allah. Keprok atuh. Takbir. Takbir. Kacau tidak? Kacau tidak? Saudara, kalau memang ada keterputusan, itu ulama-ulama dulu yang akan bilang putus. Karena kalau ulama dulu mendapatkan nasabah alawi putus, dia nggak bilang putus. 1, mendapatkan laknat karena bohong atas nama Rasulullah. 2, mendapatkan laknat karena menisbatkan kebukan pada bapaknya, saudara. Ketika ulama dulu sudah menyatakan tersambung, ini yang saya sebutkan saja nggak kurang dari 140, saudara, yang saya kumpulkan. Itu kalau menyatakan tersambung berarti sudah garansi bagi mereka menurut standar ilmu nasab, standar syariat, udah nyambung. Kalau emang putus, mereka yang akan lebih dulu mengatakan putus, saudara. Tapi ini merasakan benar sendiri, semuanya dianggap salah. Saudara, ngerasa benar sendiri semua orang dianggap salah itu bukan keren. Bukan. Saya jadi teringat, ada seorang ulama namanya Zufar min ashab Abi Hanifah. Zufar ini pernah ngomong, ma nadhartu ahadan hatta yaqula akhta'tu. Kata Zufar, aku kalau debat sama orang, aku nggak debat sama dia sampai dia ngaku salah, enggak. Tapi aku kalau debat sama orang, walakin nadhartuhu hatta yujan. Aku kalau debat sama orang, aku akan debat sampai tuh orang gila sinting, saudara. Ada yang nanya, ya Syekh, wa kaifa yujan? Bagaimana mungkin kamu debat sama orang sampai orangnya gila? Apa kata Zufar? Bi an yaqul ma la yaqulhu ahad. Orang itu kalau sudah gila, dia akan punya pendapat yang tidak dimiliki oleh siapapun pendapatnya, saudara. Jadi punya pendapat yang nabrak semua. Ulama itu bukan keren. Kalau kata orang Palembang, gilo. Betul atau tidak? Betul atau tidak? Masya Allah. Maka oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, ini bukan soal ilmiah, bukan soal ilmiah. Kalau ilmiah itu kayak Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu ilmiah. Bagaimana Imam Syafi'i? Ra'yu shawab yahtamilul khata' wa ra'yu ghairi khata' yahtamilus shawab. Itu Imam Syafi'i itu. Pendapatku benar bagi Imam Syafi'i, tapi bisa saja aku salah. Pendapat orang lain yang sedang beda denganku, bagiku itu salah, tapi bisa saja dia benar. Itu ilmiah, bukan bilang walaupun semua ulama. Itu bukan apa namanya? Bukan ilmiah, itu namanya apa tadi? Apa namanya? Ini belum makan pempek kayaknya. Belum minum cukup. Apa namanya? Enggak, bukan ilmiah, saudara. Kalau ilmiah kayak Syafi'i, saling menghargai. Apalagi ini syadz. Kalau kuat sama kuat aja khilaf, saling menghargai. Apalagi ini syadz. Bukan lagi syadz munharif. Semua ulama ditabrak, saudara, ta'an maksiat. Makanya Bapak Ibu sekalian, udah. Ini bukan soal ilmiah, ini soal kebencian. Ini soal hasad. Ini soal adu domba. Habaib sama kiai mau diadu domba. Betul atau tidak? Betul atau tidak? Begitu habaib sama kiai dia adu domba, lihat apa yang terjadi. Syiar Islam sedikit-sedikit demi dikikis, saudara. Ini orang-orang yang ributin nasab, begitu azan dilarang nggak ada yang ribut, saudara. Begitu azan bukan dilarang, disuruh stop dulu untuk ditayangkan, nggak ada yang ribut mereka. Umat sama habaib sama kiai mau diadu domba,
Kiai sama kiai, yang muhibbin sama yang nggak muhibbin mau dikotak-kotakan, saudara, mau dibenturkan. Kenapa? Kalau habaib sama kiai diadu domba, ulama dan kiai diadu domba, maka kemaksiatan merajalela di mana-mana, kemunkaran merajalela di mana-mana, kezaliman, LGBT, pelacuran, narkoba, judi online, korupsi dan berbagai macam kemaksiatan merajalela. Habaibnya diam, kiainya diam. Kenapa? Karena sudah sibuk ribut habaib dengan kiai, umatnya juga ribut, saudara. Betul atau tidak? Betul atau tidak? Hati-hati, ini mau dibenturkan. Dan habaib sama habaib juga mau dibenturkan, saudara. Hati-hati, saudara. Maka oleh karena itu, ya Allah, hayya bina nattahid. Ayo kita bersatu. Jangan lagi ribut-ribut, saudara. Ayo kita bersatu. Banyak PR urusan umat yang mesti dirapikan. Yang belum sholat masih banyak, yang masih mabok masih banyak, yang masih judi masih banyak, yang judi online. Ya Allah, Anda tahu saudara, itu data dari PPATK, yang main judi online nggak kurang dari 3 juta orang di tahun kemarin, saudara. Itu dari 3 juta orang, 190.000 yang main judi online, anak-anak di bawah umur, saudara. Terus habaib kiainya mau ribut, siapa yang ngurusin ini, saudara? Perputaran uang haram dari judi online nggak kurang dari 300 triliun, saudara. Ente pernah lihat uang 300 triliun? Itu kalau dibeliin cuko banjir Palembang, saudara. Perputaran uang haram mau dihancurkan bangsa kita dengan judi, dengan narkoba, dengan miras, dengan berbagai praktek kezaliman, kemunkaran. Terus habaib sama kiainya ribut, saudara. Habaib sama habaibnya kadang-kadang masih bermusuhan. Ulamanya dibuat dibentur-benturkan dengan isu nasab lah, pribumi dan pribumi lah. Padahal kita semua Indonesia, kita semua NKRI, kita semua Bhinneka Tunggal Ika, kita semua persatuan Indonesia. Kemana Pancasilanya, saudara? Kira-kira jelas atau tidak? Makanya saya nggak peduli siapapun dia, nggak ada urusan apapun yang terjadi. Saya gara-gara bahas ini dicaci maki di media sosial, luar biasa, saudara. Dicaci maki, dihina-hina, difitnah, dibikin potongan-potongan video. Kalau kata orang Sunda, sabodo teing, bodoh amat, nggak ada urusan. Kalau kata orang Palembang apa? Kok beda-beda? Ikhtilafu ahli Palembang. Apa beb? Kendaknya situ. Pusing saya deh. Ini urusan sabodo teing aja nggak kompak ini. Bodoh amat, nggak ada urusan, saudara. Mau dicaci, mau dimaki, mau dihina, mau difitnah, mau dipenjara, mau dibunuh sekalipun, saudara. Kaki jadi kepala, kepala jadi kaki, mati bersimbah darah. Kita akan terus lawan mereka yang mau pecah belah umat, saudara. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Maka saya mau tanya masyarakat Palembang semuanya, siap bersatu? Orang kompak, orang semangat. Ini yang jawabnya lemas, jangan-jangan pengikut Mama Gufron ini. Siap bersatu? Siap rapatkan barisan? Siap bersatu? Siap ikut para habaib? Siap ikut para kiai? Kalau ada yang mau ngadu domba kiai dengan habaib, diamkan atau lawan? Orang kompak, diamkan atau lawan? Kalau ada yang mau ngadu domba habaib dengan habaib, diamkan atau lawan? Kalau ada yang mau ngadu domba kiai dengan kiai, diamkan atau lawan? Kalau ada yang mau ganggu pesantren-pesantrennya habaib, diamkan atau lawan? Kalau ada yang mau ganggu pesantren-pesantrennya kiai, diamkan atau lawan? Kalau ada yang mau ganggu-ganggu ormas-ormas Islam yang berjuang, diamkan atau lawan? Siap bela umat Islam, siap jaga persatuan, siap jaga Palembang. Semua angkat tangannya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sallu ala Nabi. Saya kalau bicara persatuan, saya jadi teringat rahimahullah Al-Habib Mahdi bin Syahab, saudara. Rahimahullahu rahmatul abrar. Rahimahullah rahmatul abrar. Allah yukathir amsalah. Mudah-mudahan Allah perbanyak orang-orang seperti beliau. Mudah-mudahan Allah lahirkan lagi Habib-Habib Mahdi berikutnya, insyaallah, yang bisa melanjutkan terus berjuang mempersatukan umat, mengajak persatuan di tengah umat. Dan juga mudah-mudahan orang-orang tua kita, Habibana Ustaduna Al-Ustad Al-Walid Al-Habib Umar
bin Alwi As-Segaf, Al-Habib Umar Abdul Aziz bin Abdul Rahman bin Syahab, dan semua guru-guru kita yang selalu bimbing kita untuk berjuang. Mudah-mudahan Allah berikan panjang umur, sehat walafiat, dimenangkan perjuangannya, dijaga zahir batinnya, amin ya rabbal. Dan terakhir sebagai penutup saudara, tadi Syekhuna Ustadz Umar bin Alwi sudah nyinggung besok ya di Jakarta mau ada misa karena kedatangan Paus kedatangan Paus, saya nggak hafal nama. Singkat cerita saudara, mau ada misa di GBK Gelora Bung Karno, mau ada ibadah mereka dari jam 5 sore sampai jam 7. Kita nggak mau ganggu ibadahnya orang di luar Islam, betul apa kagak? Kita umat Islam diajarkan toleransi. Toleransi itu nggak ganggu ibadahnya orang. Lakum dinukum, bagiku agamaku, bagimu agamamu. Kita nggak mau ganggu ibadahnya dia. Dia punya hak sebagai warga negara Indonesia. Tapi tolong jangan ganggu syiar dakwah kami juga. Umat Islam yang 80% lebih itu mereka syiarnya salah satunya adzan. Adzan maghrib itu dari saya kecil, dari saya belum lahir sekalipun, bahkan dari zaman Fir'aun belum disunat saudara. Itu lebay, sedikit lebay. Dari saya kecil namanya azan maghrib di TV udah ditayangin. Wah ada apa juga kagak diputus. Betul apa kagak? Betul apa kagak? Ya mungkin secara fikih bisa dicari hilahnya. Fikih apaan sih yang gak bisa dicari hilah? Yang halal bisa haram, yang haram bisa halal. Nanti al-muhaqi la yuhaqalah inilah itulah. Tapi ini bicara soal syiar. Masa gara-gara satu ibadah agama lain, ada syiar ibadah agama lain yang dikalahkan? Ini namanya bukan toleransi, ini namanya bukan Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal itu keberagaman, bukan keseragaman, saudara. Pahami omongan saya baik-baik. Bhinneka Tunggal Ika itu keberagaman, bukan keseragaman. Bikin Tunggal Ika beda-beda, agamanya beda-beda, tapi masing-masing biar tetap jalan. Yang selama ini azan jalan, biar tetap jalan, jangan dong. Makanya saya kecewa bener, kok MUI tuh nganggap ini biasa-biasa aja. Saya kecewa bener, ada beberapa ormas Islam menganggap biasa-biasa aja, ghirahnya kemana? Sekarang urusan begini dikalahin, besok yang lebih-lebih gede kita khawatir bisa dikalahin saudara. Kita menghormati non-muslim sebagai minoritas, tapi tolong wajib untuk menghargai hak-haknya mayoritas juga saudara. Biarkan masing-masing berjalan. Kita nggak nyuruh mereka untuk nyetop misa pas azan, enggak. Ente mau lanjut, itu nggak ada kaitannya. Lakum dinukum waliyadin, urusan dia. Tapi kenapa azan kita pakai nggak dikasih diumumkan saudara di TV? Nggak dikasih ditayangkan, ada apa saudara? Makanya berpikir waras. Kebinekaan itu keberagaman, bukan keseragaman. Bhinneka Tunggal Ika itu bukan semuanya harus sama, tapi semuanya walaupun beda-beda tetap menghormati, tetap Indo. Kira-kira jelas atau tidak? Jelas atau tidak? Maka jangan salahkan. Kalau udah begini rezim dituduh Islamofobia, jangan salahkan. Anda sendiri yang membuat umat jadi nuduh Anda Islamofobia. Betul atau tidak? Kita ini umat Islam, sebagaimana pesan Al-Walid Al-Habib Syihab, kita umat Islam, kita da'i, kita ngajak kepada kebaikan. Yang baik kita bilang baik, yang buruk kita bilang buruk saudara. Yang hak kita bilang hak. Kalau pemerintah melakukan sebuah perbuatan hak, program yang hak, yang bagus, kita akan dukung. Tapi kalau yang batil kita akan lawan saudara. Nggak ada urusan. Karena kalau kita diam, kita bungkam, lama-lama syiar daripada umat akan terkikis. Dan yang seperti ini, sikap lebay seperti ini, menurut saya sikap berlebihan seperti ini justru yang mengganggu kerukunan antar umat beragama saudara. Ini justru yang ganggu keharmonisan. Ini justru saudara yang membuat makna toleransi jadi dipelintir dan dinodai. Makanya saya mau tanya sekali lagi, umat Islam siap bersatu? Orang kompak siap bersatu, siap rapatkan barisan, siap jaga NKRI, siap jaga Indonesia. Takbir, takbir. Sallu ala Nabi. Ini saja yang saya sampaikan. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Maka terakhir sebagai penutup kita sama-sama baca sholawat. Mudah-mudahan barakah sholawat. Yang punya hajat Allah kabul hajatnya, yang sakit Allah angkat penyakitnya, Allah sehatkan badannya, semua yang hadir dilapangkan rezekinya, diberkahi kehidupannya. Dan saya memohon doa dengan barakah sholawat ini,
besok tanggal 7 ya ada dialog di Ar-Rabitatul Alawiyah. Ini dialog resmi diadakan oleh Ar-Rabitatul Alawiyah, tujuannya nggak lain dan nggak bukan. Kita pengen ngedukasi umat, biar umat ngelihat. Ayo, mana yang hak, mana yang batil. Biar umat ngelihat, saudara. Biar umat lihat mana yang tujuannya provokasi, mana yang tujuannya ingin menyampaikan kebenaran. Rabito selama ini diam, saudara. Tapi dilihat makin belakang, saudara, makin dibiarkan, ini makin membuat fitnah di mana-mana. Maka ini diadakan untuk menunjukkan biar umat ngelihat mana yang hak, mana yang batil. Yang hak itu para ulama-ulama kita yang dulu keyakinannya, atau orang ini yang nabrak keyakinan semua ulama. Ayo biar kita pertunjukkan. Ini bukan lagi bela Ba'alawi, ini bela keyakinannya para ulama yang tadi, saudara. Yang disalahkan oleh satu orang yang nganggap seolah-olah semua ulama nggak ada yang ngerti, hanya dia yang ngerti, saudara. Maka doakan, mudah-mudahan insya Allah hiwar diskusi tersebut diberkahi oleh Allah. Hari Sabtu lihat jam 9 di Nabawi TV ditayangkan, di BTV juga insya Allah ditayangkan. Sama-sama lihat, sama-sama saksikan. Mudah-mudahan ini menjadi wasilah untuk memadamkan api fitnah, untuk menyatukan hati umat Islam, untuk menyampaikan yang hak itu hak, yang batil itu batil. Dan mudah-mudahan jadi wasilah untuk mengembirakan salafun saleh, untuk mengembirakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Bapak Ibu sekalian, ini gara-gara masalah ini Sayyidina Al-Faqih Muqaddam dicaci maki, saudara. Yang dicaci maki aulia. Sayyidina Ali bin Abu Bakar Sakron dituduh melakukan skandal pemalsuan nasab, saudara. Pengarang Wirdus Sakran. Sayyidina Imam Al-Haddad, Sayyidina Imam Abdurrahman Segaf, Sayyidina A'immah kibar dituduh macam-macam, saudara. Dituduh macam-macam ibadallah, bukan main-main aulia Allah. Maka mudah-mudahan ini jadi wasilah untuk kita dapat nazrah, dapat pandangan dari mereka insyaallah. Sama-sama kita baca shalawat asghil. Allahumma wa ashghilir Allahumma wa ashghilil zalimin. Angkat tangan semua, minta sama Allah. Wa akhrijna wa ala ajma'in. Allahumma ya Rabb wa ashghil in Allahumma Muhammad wa ashghil wa akhrijna wa ala sallallahu rabbuna Ahmad al-Mustafa lin sallallahu rabbuna Ahmad al-Mustafa wa ala ajma'in wa ala wa sahbihi sallu ala nabi. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al ahadan fina wa la minna wa la ma'ana syaqiyan wa la mahruma.
اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك واقض لنا ولوالدينا ولأولادنا ولأحبابنا ولمشايخنا حاجات حسية ومعنوية دنيوية وأخروية بجاه خير البرية. ثم إلى خصوصا الحبيب الإمام علوي بن أحمد بحسين وولده حبيب أحمد بن علوي البحسين والحبيب محمد بن عبد الله بن شهاب وأصولهم وفروعهم وجميع أولياء Palembang خصوصا وأصولهم وفروعهم من الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة ويدخلهم الجنة برحمته ويعيد علينا من بركاتهم وأنوارهم وأسرارهم بسر الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. Terakhir sebagai penutup, saya minta udah kita nggak usah ribut-ribut lagi urusan nasab, nggak usah ribut-ribut lagi urusan seperti itu. Doain aja yang ikut Imam Ibnu Hajar, yang ikut Murtadha Az-Zabidi, yang ikut keyakinannya Abu Ya Sayyid Muhammad bin Ali Al-Maliki bahwasanya Sada Albi Al-Bait. Mudah-mudahan yang ikut mereka nanti di akhirat kumpul sama mereka. Nah, yang ikut Imat, Fuad Pleret, Mama Gufron, mudah-mudahan di akhirat kumpul sama mereka. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita bacakan surat Al-Fatihah biniyati syifa' li haula al-mardha bil hutur lil hubaba syarifah Zainab binti Abi Bakar bin Syekh bin Abdurrahman bin Syahab wal Habib Ali bin Alwi Bahtin wal hubaba syarifah Ragwan binti Husain bin Syekh Abi Bakar bin Zalim anna Allah yashfihim shifaan ajilan ala hadhihi niyya wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah walhamdulillah wa la ilaha illallah astaghfirullah wa sallallahu ala rasulillah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absar wa dhiyaiha wa ruhil arwah wa hayatiha wa bahjatin nufus wa safaiha wa ala alihi wa sahbihi fi kulli mahatin wa nafasin bi adadi kulli ma'lumin lak. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله كلمة حق عليها نحيا وعليها نموت وعليها وبها نبعث إن شاء الله من العاملين آمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتبرقنا من بعده تبرقا معصوما ولا تجعلنا ومن معنا وحوالينا شقيا مطرودا ومحروما. اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. Bismillah, mengulangi pengumuman maulid untuk malam kedua besok di rumah Al-Habib Abdullah bin Idrus bin Syahab di Kampung Sungai Bayas. Bisa masuk melalui 10 ilir arah ke Gedung Mbak Alawi atau melalui belakang atau melalui Pasar Kutoh, belakang Pasar Kutoh. Demikianlah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.